الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الله سبحانه وتعالى إلهًا إيمان بجنبا أرتكونن إبا ميهم إبايكو أن إبايك بدلوه فني دني واحدوغا سلامك كما ركاتركن إعلان كرمو قتن تحيّا باوال وافاوه إتحيّان تي إمها مسلم أخونا أختنا سلام كرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميري كوريا ميداني جمعية السلف کے فراتون دیوہراجے کے امہا لوبوتی رایتونگے ہتوگا ابامی ہونگے اسلام دین ابامی ہوں دین قبول کو فاوا متوری اسلام دینوگے ہدایتا دینوگے شروگے معلومات فور کو دینو مٹکا کرمندا تفاتو مسکتو ترین تقریر کرمگے نصیحت دینوگے جلسائے ادے میگے کرین ہم می موضوعگا الگون میں وانی ریگا می تنوگا ہم می وگتو گائے گنڈکا جلسہ باوافا ورگین معلومات کے دیفا اہنم اس موضوع کے بڑو کما الگن من کرمت لاغے میولنی اللہ سبحانہ وتعالی فرض کربی امی بڑو امی ماتیوری عملہ کما واتی اسلام دینو کے دیونا رکنا کما واتی می موضوع کا الگن من تقرارو کو ویدگیں درے تقریر کرما نمی اہنم اس می ادی فدین من ورکمگا الگن من بلا اگتا نمی کینو ایا ہوگا الگن منگے می حرکات ہوگے فرگ ہوگا فروفاوا حقیقت کی ہیو دے احسان تری محسنونگے دیلتی اہیتا الگن من نکی ایوس حالگا ویفاری کرا کنفنینو ادی ایورے اہن گتکا بوناکا موانم ایوس کحالا آمدنی لبگنوے جمعیہ نو می جمعیہ ہنگمو مدنی ویتوی دوست ہوگا ویس وفدني سورة مها حساب بس تفاتو هيو إيدي فراتوغي ديرتي هي أكوبا إيغتون ألغون أمي بودا ميري فاها كلهم بينهم وإكمكي ميري كي مي مولي جمعية السلف کے تاریخ غاوس مي جمعية وفدنو فهم ويتو ميديا غاق گندكا تين هتر وحرق تريغا جمعية السلفهم باوا جلسائے سیدھا لائیو کو ٹی وی چینل کن وگوتون دیوہ راجے گا لوبت رئیتون دکے فرتم فہارے مي ألغون من دیوہراجے گا رئیتنا می اڈو اسلام دینو کے ہدایتو کے می معلومات فور کو دینو مکرمندہ برا مسکتا لبنو وربڑو کامیابی ہے ایا ایکو گا تفاتو ایک ایکی دوست ہوگا الگون منگے می پروگرام تک ریڈیو تو کے ذریعہ لائیو کرے فاوے ادی انٹرنیٹ میدور کو ویب کاسٹ کرے فاوے انوس میرے ایورے فسیح کمایا کو دیوہراجے کنگل توگا رئیتنا الگون منگے آڈا منظر بلینے کو میونی ہمجیفا امی فرتم اللہ سبحانہ وتعالی مکمٹکا
medukenu menne adi hifeetto menne shukura hamdu sana ariskura haluga mifada kankan algonu menna koddew mattaka ebayge hittawga islam diinuga mifada kankama lobi jehgen mikangan koddewwa emmeha faraettaka emme furatama jamid salafun shukur dennomo kuriga allah subhanahu wa taala ebe funattaka minbar kurawwa fawa mativeri devvun wa'de wadigen fawa haggu devvun mudalan emme beenun jehgen waduhu ehi tarikaman emme edum verivegem daduhu ituru evves ehi tariku madadu qaraku nuwaduhuga allah subhanahu wa taala qiyamet duhum abamihunna mige ajru hisaben neti devvu mangedi allah taala du'a dannawa emme gina adada abamihunna gina kurawegen deve mihunga terega abamihun devvu mangedi du'a kuram eya ekuga algon men gowalan divehi rajyega fora viafari verinasha adi tafatu kuladanakan libigamwa farayatakan algon menge mi masakkatan ehi terwe devwashe mi algon menge evves mihege amille masakkata vedeve ehi ennune khudu tebe fulunge dina tebe fulung imavegen tibbevi usula ekan kuriyeru mattaka libigen dane fursateke vima viafari verinasha adi forun teri farayatakan algon men mi gowalani tebe fulunge mudaluge tereng heda kurawwa minvare algon menge mi masakkata ves heda ko devwagen tebe fulunge ajuru ituru kurawwa mi divehi rayitunge hittaka ebamihunge diinuge shuurta gada kurumuga tebe fulunge ebbarun devwasha adi ebe fulunaki divrajege mi lobe rayitunaki ebamihunge diinuge maalumat furihama libigenti bay kamuga wumattaka ekama ves fursat hoddewa devwasha algon menge terem bay be fulunna kurave kamaki ebe fulunge viafari musandi kurumattaka note istihar kurumattaka tafatu gina guna kankamang eba heda kuramunde tafatu geggotun istihar kurumattaka ehnamas mi istiharu tan hagigatuga kuraveni waran nuba geggota ba ifharu ba ebe fulunge muda eba heda kurawwa allah subhanahu wa taala haram kuravi tafatu bay kankan koggen ebe fulunge viafari istihar kurma bigotun bay be fulung ರೀತಿಗೆ ಮುಬಾರಾಯತಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ತಫದ ಕಂಕಮ ನುವತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶೋ ತಕಂ ಎಬ ಹರದು ಕುರೆ ಎಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ವಿಯಫಾರ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ಕುರುಮುಗೆ ಬೇನುಮುಗ ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್ ಮೀಗೆ ಹಿತಿಕಮಕಿ ಎಬೆ ಫುಳುಂ ಎ ಜಮಾ ಕುರವೆನಿ ಕಿಯಾಮತ್ ದು ಹಟ್ಟಕ ನುರಕ್ಕಾತರಿ ಜಮಾ ಕುರುಮೆ ಫುರ್ತಮ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ಕುರವೆನಿ ಎಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ಅಬದುಗೆ ಅಬದ ದಮಹಟ್ಟಂ ಬೇನುವ ವಿಯಫಾರಿ ನುಬಾ ಮಗಕು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹರಾಮ್ ಕುರವಿ ವನಾತ ಮೀಸ್ತಕುನ ದೆಕ್ಕುಂ ಅಂಹೆಂ ಬೇಕಂಬಲುನ್ನ dekun haram kurvi wanata dakkagin adi allah taala haram kurvi musika lava ivvagin ebe fulunge istiharuta kurevun dakama wanama ebe fulunge e ummiduga yoti wara banakame hagigatuga andirikame allah subhanahu wa taala mi bunawunu gota mudalan emme beenum wegen wa duwahuga eba mihunna meduga mikankama medu suwal kurawani kame shakkin okkamenu mifada harakate hingi faratakun algon menna ma'lumatu libigen dia timanna mikura kamaki hama ekani istihar kurumattaka emihunna faasa getenen kommes ware deniye nota sponsor kuraniye timanna nukurame en evves kame nu ebe fulunna faasa kharadu kogin e kureveni ekamuga baverumga harakat ehmima mifada kankan huttala allah taala ge dina nasur dinuma kurve tafata masakketaka adi miskin eluma ijtimai kankama kuramunda kharadtaka tebe fulunge mudaluge eminwor heda kofikama wanama adi nikametin nan ehi terumga tebe fulunge e mudaluge minwor kharadu kofikama wanama allah subhanahu wa taala e mudaluga baraka lavva itur ko devani kami shakkin kamennu ade algon me mire tebe fulunnan hama mi hushalalani reves efadan namada behe maalumat eh namas tafatu gina guna itur maalumat hakaku kuriga denne fadan hame kani dere kumves nimene kan okkamennu namadaki emme furatama allah subhanahu wa taala sharu kurvi amal allah subhanahu wa taala abad me ada kokko tibenje amal ehmima mireves tebe funna dive rajyege emmeha lobwete raytunna mi hushala deni jamiyat salaf meduri wegen algon menge faliyatu sheikh adam shamim ibn ibrahim meduri ko islam diinuge namada behe gutun tafat ma'lumatake فليت الشيخ ورن أدبر كما كدنوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أما بعد أمها لبوتي مسلم أخنا أخت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إفس مسلمكو إفس إسلامكو دبس وانا خلاف وانا كمنو أرغن منكم من إنسانك الله تبارك وتعالى إكوانت إلهك عليك ما مدوك شك ني كم من إنسانك الله عليك هنما الله سبحانه وتعالى عليك ضمك شرف لبجمع ميهنك وريها من النوم. الله سبحانه وتعالى كلامك على تكون كره علون يا عبادي اتمن إلهك علون قوالب علونك إلهك على تكون كره خاصة علو الله تبارك وتعالى خاصة علونك كباتا الله تبارك وتعالى على كفيتي إكم جمتشن وفاكرا إنسان الله تبارك وتعالى على كفيتي وكلامك علوتكن أداكرا إنسانا الله سبحانه وتعالى علوتكم دمهن إنسانا أمها لبوتي أخني حقيقي على كومكي إنسانا وفاغركما هنهم جهما سلامة ركاترك دنيا آخرة الله تبارك وتعالى دواكم. الله سبحانه وتعالى من آدم دريا وفدوي عبث كره النوم بيكار كش النوم إيناج حوا نفسا هليك نوتا إيناج لذتك إينا دمهن كالنوم ألقون من دنن الله سبحانه وتعالى ألقون من فدوي حقيقي مقصد كيرت القرآن جا كلام أنجوني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمن الله إنسينا جني من ده مخلوق نوف الدومه تمن الله إكوان تكو تمن الله ألقون كرمتك منوي هندي ما يكلانge على تكون بينون جه هوريها إتشمي دنيا متيجا لفوا فواني إباميهم جهيتا نارها جينا بنا رزق إباميهم دفوا فواني دنيا متيجا كوتشتو ألقون من هيتان أروى آدم في ألقون من الدنيا قالوا متكا ميوني إتش ورا مهمة إتش نتي كوتشتو هوريها إتشنge بهوري هوريها كمه بينو مكي هوريها نعمة الدنيا مقصدك إم مقصده أي الله جه على إكلانge علوتي كمجا هرون الله جه على إكلانge حقيقي على كفو لبوتي أخوني ما أن الله على كن أدا كرمكي ورجينا سورة ورجينا وتر تكجا أدا كريدان كمي هم ما علم ورين على كم جمانا بيان كربا vidalwani على كمكي ما أن الله رسوا كم كمي كرمه أدي كمي دو كل من إكلانge رسوانيا نكرمه الله تبارك وتعالى رسوا كم كمي كرما إكمي نكرمون الله رسوا كم كمكا دروه اليومكي على كمي هنمويس الله حضرتك خاصة على كن تكفي إكما كتكا إكلانge خاصة انتظام تككوربا خاصة أمر تكبا على فوا إيه ترى ميادو على كن من واه كم دكم ميدا موضوعكي على كن من ترى جينا بايكو إهمال كلا هندو من تكو غافل وفوا حقيقي على كن أي نماد
algon menge wahaka algon menge darusga rega bayan wegen hungajje Allah tabarak wa taala namaz fardu kurabba namaz wajib kurevvi goy namadan ekalange hadartuga ekalange devwa fawa mativeri maqam ekalange hadartuga namadaki konfada man ichikka hinnamawes algon menge hittakuga ekan haqiqi gotuga man Allah ruhi wadi gannawa gotuga ekalange nabiyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ekalange fanunge ashab bekalun tarbiyat kurba ebe fulunge hittakuga namaduge maqam rasikh kurba fawa minbaran algon menge hituga ekan balagan ekan qabul kureveto algon menge wahaka takrar kuranje adi namaduge khasa masalataka echi ungeni das kuran eboje lobete akhunne shakken nei fardu fas namadu ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam kalega faanu ashabe kalun nagin kalega faanu awhare wadagan honden guriha halategga qaim kurevvi ehem wima fardu fas namada rak'ateri namadu barabar qaim kurmaki haqiqi teduveri aslu rangalu muslimunge sifa ekkamuga Allah tabarak wa taala labwa fawani adi namadu nukurmaki namada farwa kuda kurmaki iman kama islam dina khilaf kame kamuga kanda aluwa fawani hinkamu man Allahu ge mi ala Allahu ge alekkamuga qabul quranama kiyaman teri kama eko adabu eri kama eko khushuwa khuduwa ekuga kommereka adwalu faswagotu Allahu ge hadratuga kolan hure ekalanga hadratuga ruku ko sujud kurmaki wajib kame lazim kame enun gotenge alaya salam evwane nei ehni man Allah feddevi maqsad Allah alukan kurun e alukan ada ko genuni Allah ge hadratuga timayaki Allah ge alekkama sabit ko devene nuata kalange alaka viti kama ufakuri mi hekkamu ganuwa lobo ta khunni Allah subhanahu wa ta'ala mu'minun takal iman kam ga hulweringe iman kan taza koddin mattaka ebami hunge hittakuga namada mu'minun denjihe maqamu ebami nan handuma kodde mattaka etat tanegga kirita qur'anuga namadu ge wahaka angawa fawa kan algun bayan koddini kurugotaka bunanama kirita qur'anuge ammukon huriha surat takegga huriha ayat takegga ishara be Allah ge kawanta ko kalange alukan kurun adi khassa kon namada meduga kalange kirita qur'anuge tiri hawragina suratuga namada ge wahaka bayan korabba fawe haddi hawragina fahar namada gowale ba fawe ege terin debako ebba ha ayat tawani namadu kurman amur kurabwa namaduga demihurman angawa namaduge haybata namaduge mativeri kantima qabul kurman angawa baki ayat tahuga namadu nukurami hunna namada farwa kuda kurami hunna muli indara wa'iduge bas fultag asave tafsil ko mi masalati abe fulum ballawa das kurabwa hituga sikundiga mikan sabit kurabwa tiabe fulunge ahlunna tiabe fulunge ya'lunnaki dunya matiga tibiha hindaku marwajjaw maddan den Allah ga rasul be kalum fadan kalange nabi be kalum fadan kalange solih altakum fadan namadu kuri bay kamuga ve to ballawa kamyab ilahi rahmay e ilahu ge suwaruge jannatu ge man ni'man hasiluwani mikamun kan kalange angawa fawani qad aflaha almu'minun mu'minun kamyabu ibamihun naki alladhina hum fi salatihim khashi'un namadu ga birwati wamihum adi ibamihun ge sifata ge tereng emme bodu an sifay kiwe walladhina hum ala salawatihim yuhafizun ibamihun ge maccan Allah fardu rabba fa fasna ma tarakkatir wami namad tarakkatir أي حقيقي مؤمن صفاكي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هميكني مؤمن نكي الله أنقوني هميكني مؤمن نكي الله ذكر كريوم إبامهم هيت بروتي واميهم الله آيات تكيوم إبامهم إيمان كان يترو جنداميهم man Allah wakilu ko genti be mihun e ma mihun ge sifatan Allah bayan kurawani kochakum fattawaganto adu wassawalu boyti akhunne alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ba mihun naki namadu qaim kuramihun rekadu fas namadu ada kuramihun adi ba mihun devunu mudalun heda kuramihun
أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى من ما قائم كزكاة دي كلام موجا هيدا كرامي هن مدغ وحي كرب. أولئك هم المؤمنون حقا حق تدوري سيدا موجتي برانغال مؤمنون كي يبامهم لهم درجات عند ربهم. الله قدرت قابامهم نفني يم درجة نون درجات بهاور ماتي درجتك ماتي وري مقامتك فسون ورزق كريم ما بيجم ورزق سوارجيج ميوايا اتنوجي كابو تكتي. الله أكبر. أي حقيقي مؤمن لك إبامي هنكي دنيوي كنت تكوجي سببون دنيوي مسكتوجي سببون دنيوي إدون توجي سببون إبامي هنجي ما تيري راس كلامي إبامي هنا قلون نكندين إبامي هنكي إبامي هنكورا كم كمين تريجا بس الله هندو مكورا إكلامي إكو قادرولة إكلامي إكو قا إبامي هنجي هوريها كم با ميهن ميجي إم ماتي ميهن نكي إم ماتي وري ميهن نكي نماذ قائم كرما نماذ ركعات ريوما الله كتم بمغا إم ماتي فانتي كتي ببايكي إيه جروب ميهن نكي فاست كلاس ميهن نكي كم بايتو محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. محمد رسول الله يا كليك فانو غاريه غاوي بيفلون. سبحان الله. نماذ ركعات ريوما نماذ قائم كرما إم ماتي فانتي إم كوريا راتي بيفلون أي إبيكالون نكي قرآن غاهل ورين إبيكالون نكي دراما يا فيلم غاهل ورين النون إبيكالون نكي نماذا روديا زكاة ألوكم غاهل ورين إبيكالون نكي ميوزيكا كولي وارو بيفلون النون. هميم الله تبارك وتعالى ألوكن من نعنقادني إنسان كم غواره رجل إنسان كم غا حقيقي مؤمن كم غا تيابامهم باشة كم بيجوتا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلي فانو غاريه غاوي أصحاب بيكلم فدام باشي باميهن نكي كونكا لبي رحماء بينهم أشداء على الكفار كافرون جمتشا هركشي رحماء بينهم إباميهن لوبي كراني إباميهن إكاكو أنك كاللوبي وابي إكاكو أنك كالرحمة تريباي إبيفلون فدام واميها إبيفلون فدام واميها لوبي ورين نكي مايكل جاكسون كورت كوبين ديفيد بيكم من نوم إبيفلون فدام واميهن لوبي ورين نكي إميهن سبورتر نكي جينيفر لوبيز شاكيرا أيشوريا نوم إباميهن لوبي ورين نكي إباميهن فلو كراميهن نكي إباميهن بيج فهتون جا إباميهن هيتوجي إم جان أهل ورين نكي أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن غني علي رضي الله عنه طلحة يا زبير أصحاب بيكالون جلشتو إبيفلون فدام وامي إباميهن لوبي ورين نكي إباميهن إم جاميهن نكي خديجة يا عائشة يا فاطمة رضي الله عنها أم المؤمنين كوباتو إميهن صفايكي إمان إنسان صفايكي كوباتو تراهم ركعا سجدا إميهن صفايكي أي تراهم ركعا سجدا إباميهن ركوع السجود كراتا فنانا. الله أكبر. مؤمن الفجية مسلم الفجية إسلام دينو قاهل وري الفجية كم تاكويس كم هالك قابيس كم قطكا ولنجهونا كم بيكا ولنجهونا سباميهم علاماتك يباميهم فنان ركوع السجود كراتا. مسلم تريغا سباميهم نماذ القرآن رشوغا سباميهم نماذ القرآن داترمتيغا سباميهم نماذ القرآن أوديمتيغا سباميهم نماذ القرآن متندا بوتوغا سباميهم نماذ القرآن هنغراما تريغا سباميهم نماذ القرآن ويساراغا نماذ القرآن كم حالغا نماذ القرآن غدوه هيوهالوغا تبي نماذ القرآن باليوي نماذ القرآن ادميت كوفا نماذ القرآن ICUغا نماذ القرآن كم حالغا سباميهم نماذ قائم القرآن تراهم ركعا سجدا. الله أكبر. إبامهم علاماتك إبامهم صفايك
فناني دكيني بامي ركوك السجود كراتا يبتغون فضلا من الله ورضوانا باميهم الله سبحانه وتعالى فضلا يدي مسك قرآن إله رستم هود من يدي سجدك ركوك النماذ قائم قرآن سيماهم في وجوههم من أثر السجود باميهم علامة نماذج علامة باميهم نكري تكو غاوان الله أكبر كم بيتو محمد رسول الله يا إكليج فانونج أريه غاوي أصحاب بيكل أي حقيقي مؤمن إبامهم فدام ومتك الله أعلم من أنجوا وحي كربان حق مؤمن كم غوار نماذ كرابي كم غوار أي حقيقي مؤمن يبتأخون نماذ ركعت رواني حقيقي مؤمن نماذ فروا كودا قراني حقيقي مؤمن نو එමිහාගේ එහෙන් කන්තත් කිතම්මේ රංගලු එෆා හුට්ටස් නමාද ෆරවා කුඩ කුඩ්ඤා රංගලු මිහෙන් නෝ මිහෙගේ හුරිහා කම නුබෑ ෆැසෙන නමාද රක්කාතිරි වඤ්ඤා එයි ඒනාගේ හුරි රංගලු අදාමාත් එම්වීමා මේ මතිවරි සිෆලි බේ මිහුන් නකි එයි හකීකි මිහුන් නකි එයි ෆිරහෙනුන් නකි එයි හකීකි ගදරු හුරි නුවත මිහස්තකුන් තෙරේගා ඉන්සානුන්ගේ මකාම් ගාති මිහුන් නකි හකීකි මිහුන් නකි එයි ehembima efada minga sifa kurwa Allah wanga nikike ema nabiyya ya ebe fulungari hukati be sahabinge waha kanek kaas kennawni rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah rijalun ei firhenunne kombaetto Allah ga rasulaga sahabe ei firhenunne rijalun firhenun wala firhenunge suraga tibe waragina ekam haqiqi firhenun nenu haqiqi firhenun ge alamat ki sifata ki kobato rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah ebamihun ge masakkataka ebamihun ge ganevikuma vyafari ge sababun Allah handuma kurma kalange namaz qaim kurma zakat dinum ge mihun ghafilan nuwan Allahu akbar ay rijalun naki ay firhenun naki لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة نماذ قائم كرما زكاة دينما الله هندما كرم غافل كرواني بيفاري ورنا إيغوتا مسكة كرامي هنكي يفيرهن نماذ وقتوي ما مسكة هتا فنماذ كرامي نماذ وقتوي ما كل ور هتا فنماذ الدامي نماذ وقتوي ما فوه فيلون هتا فنماذ الدامي أي فيرهن أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وتبي صحابين صفائك الله وحي كرم إما نبي إما نبي أصحاب بيكلون إدك إما نمونا بحبوا لو بيتأخذ مي حقيقي إيمان كما حقيقي إسلام كما كي إهنونية أي فيرهن جسورة جهوري أنهن أدي حقيقي أنهن نكي إسكوباتو الله هندو مكون كلامي أركن قرآني نماذ قائم القرآن أنهن كي حقيقة أنهن إنه الله رسوا كلامي أرتكو ما النبي صلى الله عليه وسلم أو هاري وداع النبي مي متي وري شعار ومتي جات يبفلون نجي وداع النبي ما النبي صلى الله عليه وسلم نماذ تتفي بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم hanguramaga matiga khawfuge namadu bawa lewmuge kurin ahzab hanguramaga hangurama gadawegen go hanguramaga mashghul wegen go fursatu nudibuni asr namadu kor asr namadu faitu wegen di ehni hanguramaga kolan hore ruku ko qiyamen nukureve enun halatege beenun gotuka sawar wegen na hinga falamun duwe falamun namadu kuraka hukumen nade ehmi namadu faitu دينتك الله حتك ألقون من فدان ألقون من عميل إدمتك إنه ومن كلاه فانا يهور برضو هيدتك مما النبي كريمة نوي نماذ فايتو رسول الله صلى الله عليه وسلم كم برضو يوداعه هنغرام ما تيجي كلاه فانا وقت فلدبني ريغانو يروسون فهم كافرون مشركون بد دعاء كوربي بد دعاء كوربا إيشي قوم وداعه نواني أصور نماذ مسلمون فائتوا نماذ يجوا وقتهم فائتوا يجوا كما يفهم الله سبحانه وتعالى كما لوي فسيها مجد دكبي أي نماذ كيف سالك دو كره ويتشنون هم الله سبحانه وتعالى إنجبي
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا نماذ كريوين غوتن نتي إفدا وغوتن نتي هم بجا هنگا فولم سواري غولم نماذ كراش دو كنو داش هم بيما ابن عباس رضي الله عنه يدالواني خوف غا وغوتغا بيرويري وكم غا وغوتغا ام ركوت نماز كراش نماذ يغو تكندالي گمالي نماذ دو كرمن إما النبي صلى الله عليه وسلم متي صحابين دو كربي ما منهج متيغا يكمكو إنسان ترى شيطان ود إنسان دينا دروه لي علما دروه لي جاهل كان عام شيطان تباوه شهوة تباوه جندي ديا نغس نماذ علي نماذ دو كري غس إم نبا ميهم صفة لبدتي كبات الدنيا متيجا إم نبا ميهم صفة كي نماذ نكر ما شهوة التباوه يور نبا صفة هميما رسول الله صلى الله عليه وسلم كم هداية دوكو ekale faanu mi dasko devi namada farwa kuda kuramihun eti ala mihun na meduga Allah subhanahu wa ta'ala wa'iduge etan ayatake bawa labba fawani فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إما نبيا فهم أدي بيفهم جنة هداية فهم نبا بيكو أتوجه إباميهم نمادوا على شهوة التباوج الإمام حسن البصري رحمه الله بداعوني عطلوا المساجد ولزموا الضيعات نباميهم إباميهم نبا كما كي إباميهم مسكت فلكوري مسكت فلكو بيكارو كان كما نبا كانت توغاميهم هفيه إباميهم سزاي كي كباتو فسوف يلقون غيا ورن أوهن إباميهم جهنم يبدل القرآن الله وحي قرآن كعب الأحبار رضي الله عنه ودارواني والله إني لا أجد صفة المنافقين في كتاب الله عز وجل الله غندي بنامي الله غفتوغا منافقون صفة تيمان كالي غفان ديكي وادا غناومي كباتو بامي غسيوهيك شرابين للقهوات تراكين للصلوات عابين بالكعبات مفرطين في الغدوات رقادين عن الأتمات مفرطين في الغدوات تراكين للجماعات إباميهن نكي إما جنان كوفيا ساقا نمادو على فكي باميهن إباميهن نكي إما جنان نمادو على فكي كوفي بون سابون تي باميهن إباميهن نكي نمادو على فكي إما جنان كولي ورغا علاميهن إباميهن نكي نمادو وغتوغا ندافة تي باميهن إباميهن نكي فتس نمادا نتدوى تي باميهن إباميهن نكي إما جنان جماعة دوكو فجماعة مكروها داميهن الله أكبر الله رسوله صحابي تربية بلوا إبه فلون ميادو ألوغن منجة تريغا هنگا مندا كانت تنگه بيفلون ما كوري ودارو وجه مفتا صفتا هناني مي امنو بامي هن منافقون صفة يفهوغ ودارو بيام دي آية لو بيت أخوني تصوروا كلوا بلوا لوا ألوغن منجة حالتا كيها بيتو ألوغن منجة تريغا نما دودوك فما سكتوك نمادو على فوفيهوغا نمادو على فكولي وروغا نمادو على فكيوما بويما ساد هذه كي كوفي بوغادي سيجريت بوغادي سابوغادي كي كوباي نمادو وقت مي ورغينا بايغ آده එබැයි මිහු මසෙක්ක බරාබරක්කෝ එමිහුන ලිබේ චුට්ටි වගුතු කොලගේ කව බංගි කොයිම නමාදු වගුතු එනු වගුතු එබැයි මිහුන කන්නු ලිබේ සෑබෝලාක සිගරට් බෝලාක කොෆි ජහලාක فلا حول ولا قوة إلا بالله مي منافقون صفه بفلم بدالون هنا نون ألقون منك كنتا هنن جهني مؤمن منك كنتا هنن جهني نمادو إسكف نمادو كف دم باقي كنتا قرآن هنوني أي مؤمن صفة نون أي إم نبا منافق صفة إبا ميهن الله سبحانه وتعالى وعيد بس وحيك رب فهم إبا ميهن وني الدنيا دك لوبي وجن دنيا هتاف برابر غادين غاديا مسكتو برابر غادين غاديا كلاه سكول ده بل ألقون منك بورتي ميهن حالور kuda kudin robwada fes ebo skoola gende nidafati be kudin ga aram de nidina gada fa hendunu fatiha kudin naga gen skoola gende mi ekamu namada genda kan nugo wai namadu nuko gen tala nuna gae gina mi hunne hitama hori kamen nunta ekamu haqiqi mu'minun naki eba mi hun huriha kama kabure boda namada nga hammetu kande minu basifahun nami namadu nukurami hun مبامين عدد جينا وجن قص ألقون من جتريجا نماذا بانجي قوي ما بانجي قعدوا يوني ما نماذا نكرات آجا
නමාද නුදාතාග නමාද දාමි හුනා දිමා ෆරස්සාර කො මලාමක් කුරාමි හුගේ බෝලේ අදි යවුර බොඩ නමාද බංගි ගවාඩේ වුනි ම රුලියන්න මි හුගේ බෝලේ රුලියන්න මි හු එහෙමගේ මීහකු බුනි බංගිගේ අඩුවේ වුනි ම එනාගේ මසෙක්ෙන් හුට්ටා ෆදාන් ජෙහිගේ රුලියාස්කෙන් බුනි දිවෙහි බහු දිවෙස්සකෝ කිහා බොඩ බදායෙන් හේමියොත්ති ලා හවුල වලා කුවත ඉල්ලා බිල්ලාහ් බංගි ගඩු යෝනි ම එනාගේ දුලු නුකි කලිමේ කිමි කිහා බොඩ බදායෙන් හේමියොත්ති බලාක නුන්තෝ වානි එන ඊමානෙන් වේ අල්ලාහක Allah subhanahu wa ta'ala birennen ekalaange kan iimanen no ehme me Allah iman wa mi heka bangi wani balaek ei bangi gadu woni ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis wal qarabani shaytana birugane ena filanduwe ena ga furaga sfaratu baberu gende birun bangi gadu woni ma ehme ma mikalege wes bangi wani undagu wechchaka dati echchaka ehme ga ruliyaske echi huwa ganna mikalege ka nengunu තිමා අම්බි මීහාගේ කුරිමතීගා නමාදුනු කුරාන මේ කියා ෆෙලිග මීහා වී ගොතේ තබෝ ඉත අඛුන්නේ දුනිය මතීගා මෑන් අල්ලාහගේ කෝෆා කොම්මේ මීහ කන්නාන්නාන එකම එම්මේ ෆාරකු කම වීමාවස බුද්ධීගා හොල වරින් ජෙහෙන ඉබරතෙන් හාසිල කර ඉල්මු වරි කුයිදාලවනි හොස්පිටල් එක ගාවා බලි මීහක ගෝවාල් මට්ටක තිමන්න දමු ගොස් ඒ හොස්පිටල් ගේ දොර්මතින් දිමාවි නිකමෙති අංහෙනකු සලාන්ජ රුෆියා එකන් එදෙනි ene gaatuga wara masfala mihaku banda fain wheelchair egga bali mihum banda kala gondi gandegga emiha lari dikkollamu e ilmu area vidalo nitimanna suwal kollime datta kihine befato e dattoge masale ki kobato mi kaako hekine begin hetule halu mun yang miha roegam fa bunani tiya befulain hiye wadaagna faane timannage firimiha ki mitimannage firimiha තිමන්නගේ විරිමීහාකි උෆම් විසොර මිහෙම් වෙෆෙම් මිහෙක්කම නුවත බයියෙ වෙෆෙම් වි මිහෙක්කම නූනෙකි එනේකි කලේ මෙම් ෆද ගද ෆද වරුගද සුවානකේ වියෆාරියා මසකදුග මෂගූලු වේ උලේ මිහෙකේ මුස්සන්දි තනවස් මිහෙකේ හෙන්නමොස් නමාද ෆරුවා කුඩ කුරාමි එද්දුවහකු ගෙයන් ආස් නමාද වගතුගා කෑබොය ඒකි කහල මසකෙත කුරන් උලනිකෝ බංගීගේ අඩු එමු තිමන්න එනේ හඳන් කොද්දි ෆීමේ නමාද දාශ අලෙන් නුදා දෙවන ෆහරු හඳාන් කොද්දී තිම්මන ෆහරු හඳාන් කොද්දෙනුම රුලියාස් ගෙන් තිමන්නගේ මූණු මච්ච ෆෙලිගන වබුන්නේ නමාද නුකුරානම ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් යන්නේ මිහා රොයිෆා කියාදෙන මුනි කීගේ මිහෙන් බුනුමායක එකලේගේ හේබලියගෙන් බිම්මච්ච ජහුනියේ خبر හුස්වගෙන් බිම්මච්ච දෙමුනි නමාද නුකුරානම කියා හලේ දවා ෆෙලිගන් මිහා වගතුන් ඇම්බියුලන්ස් ගෙනස්ගෙන් ડોක්ටර් ගෙන්ගොස් හොස්පිටල් ගෙන්ගොස් එනා gekanta bala hadiru doctor nakan evves baye fenna kan evves masale enage gaykun eduwa hum feshige miyada hame mindi nukule demi nikameti fa angemi aila nikameti fa salan jagan dar kol hoda gan ule lobote akhunne komme mihku namadu nukurmakum komme mihku bangi gadu yegen undagu yegen hale dawa gatakas allah subhanahu wa taala duniya mati ga hasaben nudakka fa ehennama kitam mihunatto timaga amil nafsa ihsas nuwani allah subhanahu wa taala duniya mati ga bala musibate jessevikam ege kuri namade nukure alukamen nukure hekantatake nukure nurakka terikamen piru erikamen lobete akhunne allah subhanahu wa taala emme nuraswa kandatan ei namadu nukurun namadu elun namada farwa kudakurun ehmvima namadu kuriyas ya makaru hada ya farwa kudakura mihunnan allah subhanahu wa taala ha bada nurusawani أي منافقون كسفايكم أنجوا وحي كرام ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون يباميهن نماذا كنان ناني كن كما أكو جامنوي يباميهن إن الله جموجا هيدا إنه قراني نوره جم وحالو جامنوي إفداميهن نماذا ديومجا بانجي جوا نماذا دان نسيه دي هندوما كدين مونغ ميهن دان එහෙනමස් ෆස්සිරු ෆස්වගුත මිස්කිත දියුම ලංකායි චීලි බේනම එබැයි මෙහම මිස්කිත දාන බරාබර මිස්කිතන් අරාන නමාද දාන අදි කාබෝතකේ දති දුවස්වරෙග්ගා ලංකායි චී තදු දුවස්වරුගා මිස්කි බරාවෙගෙන් ෆුරිගෙන් නමාදු ඉතුරු කරන නොත මිස්කි බොඩු කරන් එබැයි පෙටිෂන් හුසාලන් එහා දුනියවි කන්දතක දහිවෙ ෆතිබෙනි එකමකෝ කීවෙ නමාද මිහාරුනු දනි වගුතුන් අතුන්
නමාදු නිමේරන් අතන් නූටු නාරාති වෙලාරි නුලිබේති එහෙන්නු නම එමිහුම් වර බරාබර නමාදන් අරාන එහෙන් වෙගෙන්නුන් ඒගේ මීහකු බුනි තියා කන්තවකි කොග්ගෙන් උල එමිහුන කෝච්චෙන් හෙලිබෙනි තිමන්න මෙ මිඋලනි මා තනවෝගේ තිකන් කොග්ගෙන් උල එමිහුන වර කොංකබෙතෝ නමාදු කොග්ගෙන් උල එමිහු මීහකු බුනි එච්චකේ ති ෆස්සා රේකා දුවාල ෆස්ෆහරු තිතන හුඟාගෙන් කෝච්චි හේවකි ලිබෙනි තිමන්න මෙ මිඋලයි මා තනවෝගේ තිකන් නුකෝ තිකන් කුරාමි හොනවර මා දාරි ලිබේ සුබ්හානල්ලාහ් ඒ මිකලේගේ එකන් කුරණි නමාදු ස්මීන කුරම් බේනුමනි ලාරියා ආම්දනිය අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මුම් ඉන්සාන්න රිස්කු නුදෙව්වාතෝ මිකන් කුරමට්ටක මෑන් අල්ලාහ් රිස්කු දෙව්වෙවි රිස්කට්ටක නෝ මිකන් කුරන් ජෙහෙනි ලාරියට්ටක නෝ මිකන් කුරන් ජෙහෙනි ලාරි දිවි ෆහුරීතිය මිකන් කුරන් ජෙහෙනි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවනි والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء عشاء نماذ مع النبي صلى الله عليه وسلم تنقل دنكو كرباتي عشاء نماذ مكر هداميه عشاء نماذ النان نميهن رسول الله تسول كربي الله غندي هو كربامه الله غندي هو كفا رسول الله صلى الله عليه وسلم كربي اباميهم مسكتا قوم اميهنا مسفل فايل لبينما بكري فايل كوتن ريغانو كوتو لبين نما نوتا رنگلو دي جمالو مسفل دي جمالو بامي هنا لبين نما ميهون ان شاء الله ما حاضروي تدم الگون من نفس الگون من مي ولا نماز نكرا ميهون نفس كم نماز قديا ما بامي هنا فهي كلاغي ركلاغي نوتو لبين نما ميهون نماز نالان برابر نماز كريس سببكي එබෑමීහුන්නක නේංගේ අල්ලාහ්ගේ හදරතක නමාද කුරාමී හාන් කුරි මකාම අදරුමයි එබෑමීහුන්නක ඊමාන නුවේ නමාද ෆර්ද් ෆස් නමාද කොග්ගෙන් අල්ලාහ්ගේ හදරත දා මීහායන් ගුරි නියමතුගේ බොඩ කමේ ඒගේ තරෙන් බොඩු බය රේග ආලගොන් මෙන් බයන් කුරි ශක්කෙන්නේ නමාද ෆර්ද් ෆස් නමාද රක්කාතිරිවා මීහකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මීහ සුවර්ග දෙවාන කම්ගේ යකීන් කන් දෙවා ෆොරි මීහ ලබුවේ තහුන්නේ නමාද රක්කාතිරි එවසාලෙක දුනිය මතින් ලිබෙන් හුරිච්චක බලාගෙන නූ එහෙන් නමවස් ෆර්දු ෆස් නමාදු කුරාමීහකි අල්ලාහ්ගේ රහමතුන් ඒ ඉලාහ්ගේ ඕගාවන්තකමුන් එමීහක රිස්කුස් තනවස්වා මීහ එහෙන් නමස් මුමිනුන්න හයාතුගා ඉම්තිහානතක බයි කන්දතක කුරිමතිවාන එකමකෝ නමාදුගේ හේවකම නමාදුගේ බරකයන් අල්ගොන් මෙන්න බයන් කුරුමුන් නේංගි දාන එහෙන් නමස් බල් අස්සවා රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ එම්මෙ බස්වලක ඉන්න අස්කල සලාතින් අලල් මුනාෆිකීන صلاة العشاء صلاة العصر وصلاة العشاء رسول صلى الله عليه وسلم حديث القرآن منافق نن ام بربگم نمادكي عشاء نمادا فتس نماد صلاة العشاء وصلاة الفجر لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ede namaduga huri sawaba dharmaya barakata hewkan ebami hun tasawwur kurave nama ebami hun nginge nama ebami hun ede namadan ai he fedi fa namas Allahu akbar subhanallah tasawwur kallawa man Allah wajib kurami fas namaduga hunna baraka fatis namada isha namaduge hewkan engijjiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithul qarabani fedi fa namas miskitan annane furolamun namas miskitan annane ekamako kale gatuga saakalu hure anike gatuga baskalu hure karu hure ekamus miskita kannade balla algon menge halat kivegen algon menge gina bay ko qabul nukure ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge basulutaki algon men gina me ko qabul nukure farad fas namaz kurima Allah subhanahu wa ta'ala ina dunya akhiratu ge hekan devane kama qabul nukure veti nun to timaya gadave salamatun hore miskita deve yuga snudani qabul nukure veti nun to farad fas namaz ge wagutu bangi goveru game deveru adu iveru istima dunya vi kantattawga hunnani namaz ala fadu boyta khunne evves halega namaz farwa kuda nukuravva namaz makaru nuhaddawa نماذ برابر قائم كرم الله سبحانه وتعالى حضرتك مقام متي وريوانه كلام رزق دبان وريها كم بس رنگلو وگن دان algon menge tere maragina mihun fene dualuda hatardam fennu wara guida bara masakkatuga ran aviga roma dualu ekkon heda kollani namadunu anebbayku veha warega deha evvega kandumatiga namaden nukure
mi waragina bay kolgan mi tere mule gote ekam ko komme mi hekos molani ki kor Allah ge rizq hoda Allah subhanahu wa ta'ala devi rizq ekalangi alukan nukon ekalangi sajida nujaha hoda hiyo wanata adi mi ge tere mes waram madumi ha kununiya rizq tanwas veto masekke rangalu veto duai kollu menne miskitan aralu menne eves kommes eduru be kale kommes kalefana genesgen kaaten uben ecche donya jahalage nota masekkada kommes panditen hadalaga fuddala fardu fas namaz kollan Allah ga hadrat ga huttilaage e kalangi ya gulum badhi koggen ruku koggen sujud koggen Allah ga hadrat ga dannawagen hodu menni rangalu maguduko shaytana miwani mistakun engos magvurda mistakun nuba magakallava jahannamage magam mistakun tiriko faloboete akhunne he ara visnawa namadu nukonnen algon mennaka duniyen akhirate libeka namadu ge maga rujuwa wada gannawa munafiqunna mushrikuna kafirunge magudu kom mi maga rujuwa ve mi salamet terikan wen magaki mi rakka terikan wen magaki namadu nukura mi ha nguri inzara wa'id war tafsil ko algon merega bayan kori ehnama se kuru kuru kom mire algon menge darusna nufenna be fulun nan adu niwe be fulun nan algon bayan kolle de hibbe namadu nukura miha shakkenne dunia akhirata dekoluga huriha halatiga huri vena azab egatu ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam efadamihunna dunia matiga huri gellun tasawwur qaddinu mattaka misalu chasawani alladhi yafutuhu salatu al-asr fakannama wutira ahluhu wa maluhu hama ikan imme namade mi asur namad faitu wa miha yakiwes enage ahlunna iyalunna mudala daringelli halaku jamiha ka evvaru miha ke rasul hadisul qur'an fasnamadunu kura mihaga unnan to heyokame hama efadan kavvaluga ene azab debvene kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul qur'ani ena baba enage boluga bodu hile kunja ebo chiskolle vene diri diri hutta anekka rangaluwana rangalumun anekka vesenage boluga hile anja ebo chiskolle vene anekka ves rangaluwana migotta takurar weve azab hunnana qiyamah do Allah ga hadratan ena teduwanne kavvaluga hore azab qiyamah mahshar dohoga Allah ke rahmatun nun evs rahmatun libena do ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga appulun zamzam fenun ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga appulun haud kausar ge femfadununi femfaden libena do hoga arshige hiya wahi kanun evs hiya wahi kam neddu hoga namad qurami hunna nuni en libena do hoga nikameti kama derakan kurimati wan efadamiha qiyamah hoga wani fadihata nikameti kamuga Allah subhanahu wa ta'ala faaba wadi e ilaga faam bol kashf kurave hindu dunya matiga sajida nukura mi hunnaka qiyamatu ga sajida nukurave ekam huriha insanu na goale ven sajida kurma dan Allah wahi kuravani yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un qiyamatu ga biru eri kam faalu genda hindu man Allah faaba wadi gannawa hindu mistakuna goale ven sajida tiruma e ba mi hunnaka kuladana vegennuwan خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة باميهم نكمة كما بيلوري كمغاوان وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون باميهم كريغا سجد كرما ركوع كرما غونو وميهم سلامة تباكم وميهم إجابة الندى حي على الصلاة حي على الفلاح إجابة الندى نتيجة يقوم قيامة دوغا باميهم نكمة ورا النور كاتر ورا بيلوري حالة هنوتو mi wagutu adi mi hisab kunni muniki efawga hisab kitabu belevehna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ful qarawan awwal ma yuhasabu al-abd min amalihi yawm al-qiyamati salatu alaga hisab qiyamah huga im furta ma amali hiyo amal takum beleveni namade fa in salahat faqad anjaha wa aflah namadu ge hisab rangalu wejjiya namadu barabar murejjiya ay kamiyabu najat libijje miheki ekamu wa in fasadat namadu ge hisabu fasada wejjiya ite furiha manu wejjiya faqad khaba wa khasir emiha gelli halaku emiha salama mane biskot de emiha dani kontakto emiha kan evves goten emiha ngoti saqar emiha ngoti ghay emiha ngoti wail emiha ngoti jahannam ge hebendeni adab عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين جهنم اگا هنورنا سوال کرونی کی وگن تو تیبا من جهنم دیبا من جواب کی کو باتو
තිබම මේ ශහාදා නුකීයේතෝ තිබම මේ ඉස්ලාම් නුවියේතෝ නූ لم نكن من المصلين أهر من نماذ قرآن ميهم كتير نويمه أهر من نماذ جماعة وجبائر نويمه أهر من غلوني ميهم نواه دكا مجاكم عنك تلا هداش إفادميهم نورك كاتكم لو بيتأخذني الله بيروتي وداعي لكلامك كوفا عذاب بيروتي الله سبحانه وتعالى حضرتك قيام كركوك السجود كرابيكم وداعي كم مزركم بهنا توتي أرغن من النماذ نكران إفس أزورين إفس بهنا إني الله سبحانه وتعالى جوجا وأنت كما رحمة كذا كماني نماذ لوي فسيه كربا دينك لوي فسيه كم غلبا نماذ إن على إنسانك كم مهن إنسان أولين جهتي نماذ علمك إفس سدين نتيما الله سبحانه وتعالى كم بني ورا ما يسور فسيه قد تكلم بابا ورجنا مه نماذ نكرا سبب باليواتي باليوه أوليتي نماذ نكره أنا بيكون نماذ نكره داتور كورن جهتي داتور متي كوارن عندكو هم ألقون من فنه ألقون من كورا باي داتور تاكو بودي أودي فاروغا ساتي كان دوي ستة ميهم تبي فتيس نماذ وقتو غنرو مادو ميه كنوني تدوي نماذ كنو لي عندكو يما داتي يما إكام بالله أبا ميهم ميهم جا أمبي دارين غواعين ميس ميهم داتور كوراني ميجي تانكول كوري زمانو دوني فاروغ أودي فاروغا نهورة فاهانا إنس فاهانا كوري بيكال إكام كوي أنهم مرين غواعين وراعين نجاعين واتبالاعين كيها داتي هالو غولين تو إكام بلونج حاجة تفودادني إكام كو ميهارو أبا ميهم نبودو كللاعين نماذ كلون داتي كام بودت سينغا فيريهنو كانوماتيغا أولى مولي عمر حسفاتي بميهم إكام كو كانومات چنگري ما هوريها كم كوري نماذ فيوا نماذ نكوري مي هالغون منجي حالو هري بالي وجيه ورغين ميهم نماذ نكوري نباكم كون نون ميهم نكيوا كهدا نماذ دد نكوري ويني رنگلك توهيره نووي رنگلك وضوء نكوري وي رنگلك انيكمس نكوري هم وي ما بالي ويسور نماذ نكوري لو تاخذني مي وران هتام وريكمه الغون من نماذ دروغين دي ديانو سالغون من نماذ احكام تك حكم تبس نينگه هم وي ما كوم مهن داس قران جه الغون من دنيا غا وله الغون من حياه بيت كرم دائر رنگل الغون من كوريمتي وان هتام وري وغتو بيرو وري وغتو اندغو وغتو داتي وغتو تا مساله نونگيكي هوريها وغتو غا سالغون من جه نماذ قائم قران رسول الله صلى الله عليه وسلم وني نماذ هوريها حالتك كوريبينو داس كو ديوا الله سبحانه وتعالى وحي قربني وما جعل عليكم في الدين من حرج تمن الله دينك افس داتي اندغو كم نلفبه الله اكبر دينك افس داتي اندغو كم تمن الله نلفمه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله وحيك ربني الله سبحانه وتعالى بين ودغنوني تيابامنا اندغو كرا كنونه داتي كرا كنونه الله بين ودغنوني تيابامنا فسيح كد لوي كد එකමක ලුයි ෆසිහාගේ නමුග නමාදු නුකො නූලවෙන ලුයි ෆසිහාගේ නමුග නමාදු අලාෆ නූලවෙන ලුයි ෆසිහා කි මෑන් අල්ලාහ් ඒති ෆසිහා කොද්දෙවි ගොතක් කරො එහෙමි මලගුණ මෙන වරගින ෆාරෆෙනේ ෆලු ෆස් නමාදු බරාබර කුරා මීහු මාෂා අල්ලාහ් එබුලේ අදි මියදු වරගිනව මුන් එබ දෙස්වාන් කුදින්ගේ තෙරේග ખાસකො ඒ උෆාවරිකන් හුරි බයි දෝනි මතී ගයා ඔඩි මතී ගයා බෝටු මතී ගයා දතුරු මතී ගයා බලි ඕලම නමාදු කුරා මීහුම් ෆෙනේ මදු මදු الله سبحانه وتعالى لوي فسيح دبي نماذ كرم بيجي نكرا كانوا إكماكم من نماذ فرض فسماذ نكرا ورجينا بايكو إباميهم دوني متيجا أودي متيجا نوتا داتور متيجا نوتا باليها لوجا الله دبوا فوا لوي فسيح جنو هيفا إيه ما نباك مكما يمهم هيكورا لوي فسيح هذا لوي قطر نماذ كورون إجوس كم كم بيجي نماذ دو كلام مي ورا برجاهلو كم مي وربودو نيغانيكم مي وربودو هوتو صفاي لو بيت يخوني نمادكي افسالغا دو كوري ويچن نمادكي هوريها حالغا كورنجي هيچ هوريها حالغا كوري وينغ مان الله وني لبوا همي ما بلوا algon men rabvehin gadawe salamatu sihhatuga rangalu musumegga wa nama barabara miskita gosriya kaduwalu fas namadu jamaatuga ada koranchi ekamako daturu nuwata balivi nuwata visara gadawe va gadawe undaguvi nuwata ehem mes bodu musibate jehi datiwe undaguwe namadu wagutum waguta kuran dativi ehem veja Allah subhanahu wa ta'ala velui kodemba
algon men mirege haqiqatuga mirege mawduaki algon men namaduge ahammiyatukama muhimmukan algon men nan engi namadu alumuga nubakan algon men qabul kurewma ekuga kihinato algon men mi namadu salamateri namadu rakkateri namadu duunu ko namadu naala barabar mi ada qur'ani lawwe ta khunne shariatuga allah subhanahu wa ta'ala devwa fa gina guna lui fasihatake algondo wara kurugotaka tibe fulna kiyala dena tibe fulun handuma kurabba timigetta das kurabba lui fasiha ko namadu kurabene go das kurabba namadu barabar qaim kurabba duha ko namadu neeluma namadu duunu kuruma qada kuruma lasnu kuruma azumu kurabba ehni ei kufre shiruke ei nifaqu kame ei emme nubakanta hemima algon menge tereng gina baykan hiwa kahala wakkan kura mihunna magufere mihunna nuwata adives waran hadihuturu kanta kura mihun mastuwa echi benu kura mihun ei emmenu ba mihunna kirangalo ei waran no ba bay ekamako farlu fas namadu kura miha namadu ala miha namada hammiyat konu de miha ei kifes no ba mihinno emihage war decent ko hedun alafa war rangala kiyawafa mati certificate ang oejia sarkar wanota tanega mati maqamega horejia rangal musara libenya enage beerufur akhlaaqu tarangaliya e mami hin algon menge tere bari hema namade no kuriyas tasawwur kollwa mi de misal tebe fon khiyala gennawa ekaka ki fardu fas namadu qur'ani he ekamako eha rangalu mi hennu nuba kantatta qur'ani he war nuba mi henge ekamako fas namadu qur'ati ve ena nge bote allah subhanahu wa ta'ala ena saza devwa fa sena maaf qur'ani ena ki islam etto nunto islam dun ilmore khilaf nu emmenge gatuga huriha ilmore nge gatuga i muslime ena wakkan qur'ani ena adis nuba kanda qur'ani komo i muslime kive falu fas namadu qaim kurena allah alkan kure ekamako algon men fenna mihira wara decent wara molak kiyawa fore wara ma mihe wara mati musar dibe wara mati maqame ge hori mihe namade no kure akhlaq rangal e rangal sifain ena ge hori ekamako namadu no qurati ge islam dinu ge ilmu ringe terenge bek vidalone ne islam ennune kakuto boda nubai mitam shakkenne namadu no quramiya ehbima al imam ibn al qayyim rahimahullah bayan ko rabba fawani allah shariku kurma fahuga bimati gawa emmenu ba fa ki namadu gastu ga alu namadu du kollu efogo tafsil kurwa vidalwani wakkan kurma rabuima adives magferuma mihun gatulu kurma de ohorum fada nuba bodati faafataw keteren emme arahu rifafaki gastuga namadu elu gastuga namadu elu mi huri haafafai ko wura nuba kam bodu faafaki algon mange tasawwur badalnu algon men ngam hiwani adives riti hedun ala fari tilbas la fari jerangalu mi kenu namadu no kornya rangalu mi hen namadu rakkatir nu nya ei mam mi hennu ei kitam me mam kama mihun hities kitam me banti magame ge hotta kitam bawr musare libunas kitam me dari gengolonas ei duniyege ale ei dinara dirhamuge ale ei faasa ganevikke mi he fardu fas namadu kuranya ei yeffateri ei rakkateri salamateri mi enage visnuma buddhi arangalu kive ei ena allah ngalukan kure hemi ma lobote akhunne allah subhanahu wa ta'ala namadu luifasihe ko debba fawa mi hunge tereng ebbayaki daturweri daturaki undagukam timage ahlu dukaffa timage gedaru dukaffa amidarinna durak ehen taaka dur taaka furagen dimaki undagukam taklif take ufulen jehekam ehmima allah subhanahu wa ta'ala e taklif taga luiko dewmattaka musafira daturweri ay bani luifasihe ko debba fa namadu qa'im kuru ege tereng e luifasihe ki namadu qasru kuru allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة تباميهم بمتي دتر قرآنما تباميهم دتر قرآنما تباميهم كيفس فافا النتي تباميهم كيفس مسألة النتي نما دكرك كل مك إم فرط من الله مي آية بابا لوا نما دكرك كل مج رخصة من دوي فسيه كان دبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة بلوغا ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ನ ನುವತ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ನ ಹಂಗುರಾಮತ ಹಿಂಗಮುಂದಿಯ ಹಿಂದುಗ ಬೀರುವರಿ ಕಮುಗೆ ಸಬಬು ಎನ್ನಮಸ್ ಅಮಾಂವೆ ಫತಹವೆ ವೀಮ ವೆಸ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದತುರಗ್ಗ ನುಕುಮೆ ವಡಾಗ ನೋನ್ಯ ಕುರವ್ವನಿ ಹತರು ರಕ್ವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ನಮಾದೆ ದೆರಕ್ವತು
mendur namaz derakwe asr namaz derakwe isha namaz derakwe maghrib namaz ge tin rakwe fatis namaz derakwe Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sual kurani Allah ge rasul ay mushrikun ge biru erkam ama veje de giwegen toy mihim mi haddawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ukre wikige sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaykum faqbalu sadaqatah iman Allah tibami hunga macca bawale ve kalange o gawantakum deve vi sadaqati ke sadaqa qabul kurash Allahu akbar ege mane ki alugon men jeheni datura kunu kun nanama namaz kur kokkur hatar rakwate nu alugon kuranjin hatar rak komme namaz derakwe mi Allah ga rasul sallallahu alaihi wasallam namaz kurevi goy adi kale fan ashabe kalum es namaz kurevi goy ehni datur veriya eggamuga ravvesaku kura hengalu kamen nukurevene undabu kam ehmi madi wallo Allah ga rahme bodu kam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurawani idha marida al-abdu aw safara ala balivejjiya nuwata datur koffimu datura kunukumejjiya kataba Allah lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha ravvesege halatuga dula hewkam ga halatuga sihhatuga ena barabara namaz kon ulu hewkam kuri fada ena Allah subhanahu wa ta'ala sawab dewe datur fashu ekan kan nukuriyas ekam fardu namaz nukovva ka nove hemvima fardu namaz fardu kurawwa fawani derakwe egotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihu sahha sunnatu mutawatir ko wardu fawe ashabe kalum bayan kurawwa fawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam abadwes datur ko nukume wada ganwa nama kurawani derakwe egotun ekale fanu ge hajju ge ya umra ge ya ghazawat takun guramata huriya datur ge ekale fanu kurawani namaz derakwatu ummul mu'minin aisha radhiyallahu anha vidal wani فرضت الصلاة حين فرضها فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين الله سبحانه وتعالى ميراج كريغا رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذ فرض كربي بس إما فرض كربي دركواتن همي ألغون من إنجن جهيج ميراج كريغا إما فرض نماذ فرض كربي هوس دركوات حتى الركواتن Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijra kurevemu Makkah duko Madina hijra kurevemu ituru kurevuni mendur namada asr namada isha namadu ge derakwe mane ki hatar rakota badalu Aisha radhiyallahu anha vidaloni wa uqirrat salatul musafir rak'atayn kuriga namadu fardu vigota bevuni daturu eriyay ekam ravvessa taka derakwen ituru kurevuni mi tin namadu hevima adi bay riwayat ga al-Imam Ahmad rahimahullah itur kurabba fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namaz fardu kurewuni migota derakwatun ekam hijra kurebi fahu mendu namaz asr namaz isha namaz ga itur kurewuni derakwe ek mane ki hatare maghrib fiyaway maghrib namaz kuren kurevene ei duwalu ge vitr tin rakwe fatis namaz fiyawa fatis namaz itur kuren kurevene ei e namaz ga qiraat digu ko kurati migotum waragina khabartaka waragina hadis volta rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum ashabe kanu riwa koraba bayan koraba fawe egotum abdullah ibn umar radhiyallahu anhu abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu anas bin malik radhiyallahu anhu mi bebe fam bayan korabani timam ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ekuga datur kurevi me ekamako ekalege fanos abadu es kurevi derakote abubakar siddiq ekuga vi me ekalege fana wahare wada na unde kurevi derakote Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ekuga datur kurevi me ekale fana sawhare wada ganna unden kurevi derakwate Usman radhiyallahu anhu es awhare wada ganna unden kurevi derakwate hemi malobo te khonne algon men datura kunu kunna nama qur'ani derakwatu namaz qur'an eh nama sei wajibenno hemi ma ilmu warim bahs kurabba wahaga dakwa fawe ko bato datur weriya emme rangalu gotaki derakwa kulunto nuwata furihama ko kurunto shakkenne sunnatun sabitu wa gotaki datur weriya emme hewkam badu egemba emme ituru egemba mol gotaki derakwatun namaz kurun menduru de asru de isha de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam egotan abadu kurevi adi hadis ful kurawani inna allaha yuhibbu an yu'ta rukhasahu man allah nursawa kantatta kurman ekalange nursawa fadan ekalange devvi huddaya lui fasehaga hifuman ekalange lobe odi gannawa ani bariwaito gannani Allah wajib kurevi kanta kuruman ekalange lobe wada odi gannawe hame egotan ekalange devva lui fasehaga ala hifuma vis ekalange lobe wada gannawe ehna se wajib ennun ehni
Aisha radhiyallahu anha ge arihun waridu gembe ekamana datur matiga hataru rakwe kurevvi kama e huddakam ehvima bay sahabin bay faharu hataru rakwe kurawwa ehnames aammuka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale fanu ga sahabe kalun datur matiga namadu kurevvi kuruko algon men safuan je masalenge bangei namadu algon men qur'ani datur matiga kurukon ehnames koba konkada datur ga to algon men namadu kurkurani shakkenne daturaki emmen dannaiche kuriha mujtamaiga emmenge gaatu ga wara ta'aruf fawaje itur ta'rifaka bainum ba echnu ehem bima ummatu ga ilmu ringe tereng bay bekalun ei jumhur ilmu ring vidalwani daturaki e daturega namadu kurko roda villa datureriya live dui fasehataw ga hife daturaki e daturege digumin wanje hene waki diguminen hunna daturaka ego tangan al-Imam Bukhari rahimahullah ga fiqh wani kale fanu bay riwayat bayan koraba fawani Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar hada befulun namadu korabay waki digumine wada turga e diguminaki hatar buruduge dature sola farsakh ge dature ei salis am meluge digumin hunna daturki ewaru dature ga vejiya jumhur al-mur vidalwani mihako qasr kurevene mihako roda vesvillene enamais ilmuringe tereng ani jamaatege behul vidalone haqiqatuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam egota daturuge digumin khanda aluwa fa nuati vesida ehnamois bay riwayat takun ishara libeti e behul egota vidalo ta wani adi ei rakkatere molo gote ehnamois bay behul vidaloni kilometer melakun nune daturuge digumin badani ki daturuge digumin badani e daturega algon menna namadu luiko kurun hudda dature to badani urfun ei bahuge hamatakun komme komme dature nun ekam ko urufuga mujtama tawga dature ekam gabulu kureve dature shakken nen algon men emmen dannan komme komme ettanun anettana badalu maki dature nun ehmi ma misalaka malen vinigiya vilingili maleya malen hululeya hulumaleya mitantanuga ole mi hunnu kiyati manna menaki daturu aruga ole mi hunneki daturu erinneke ei ebbes mujtama ega gabulu kureve echennun ehmi ma shariatuga warabbudu echen urufaki egotun eves miyako nubunana hululega maalega dirula miyako hululega wazifa ada kuranda da miyako nubunana timan wale daturu warek gayke timan wale daturek gayke ehni ei rattake baba e fahuri namois nantake waki wakin ki namois daturennu ei kari gawa tantana gos as ettanun anettanu ga miho ettaniga dirulani anettanu wazifa ada kurani anettaku maseke kurani ekako aneka taru he daturge taklifen undagule nujehena ehem wima ei ki daturennu ummatuge huriha ilmuringe gaatuga daturekkama beleveni salis am melu nuwata meluge gotu nubeli namois daturekkama tasawwur kureve waru misala kalgon menge rajyega atolu takuga rattan hunnani warak kæriga me kurimati ga onna rashungo abangiya mirashuga namadu kurange gamedini ma aduive miha kæriga hunna radashuga irashuga nasha gosla asalu ki daturekkama ka tasawwur nukureve efada tantaga qasr jamuin invece no qur'ane daturu eriennu ehnamas tankole duruga warashaka ngatoluga ane faratuga nuwata tankole duruga daturekkama tasawwur kureve daturu warike buneve waruve efada tantaga qasr qur'ani daturu erikkama belevene ene daturuga lifawa lui fasihataga ena hifana mi emme rakkat mi islam dinuga ilmu ringe tereng devana jamaatege back vidalu agata miga timmana rauyen hagigatuga nen ilmu ringe jamaatege terega ebahi warang adaya khilaf warang haram wa kala bastanga hala libe algona warfahum khabar libun komes dimawi zuwan ko jaku bodani bilingili maliya de terega sei daturu weri kena qur'an namadu kurko muli umur ga sei ne ka far namadu hataru ke qur'an no je e bilingili goloni malego masakatu ada qur'an mi balu fiqh mi sida fiqh hennu mi rangalo fiqh hennu jehi kæri hunna tanta kunun daturu veriya namadu qur'an himvima daturuge diguminen hunnan jehene daturekkama tasawwur wan jehen emme kuda min himma ummatuge bodu ilmu weri kamgawa al-imam bin Baz rahimahullah vidalwani emme rakkateri goteke rakkateri salamateri goteke jumhur ilmu ringe mazhabaki namais komme lazim nun gote datur kavva kahala daturge taklif ta jehe kahala daturekkama tasawwur kureve dature vejjiya e daturega datur veriyaga lui fasihaga hifidane adi hifene ehvima ei mabodu masalennu komme ka salgon heyni mi masalate befuna safu edane den algon men badan wi algon men namadu qurar namada rakkate riwairu datur veriya
ena daturu feshumun kon wagutakuto ene namadu qasru kureveni namadu kuru kureveni ade daturu feshumun daturu eriya guriya lui fasih gene hifen daturu feshe hisabaki enage rashuge abadi nota rashuge sarahaddum beru ehvi malgon menge rajyege rashuge wara faseha rashuge kandimma nukutumun ei daturu feshuni ena daturu eriya guriya lui fasih ge hifen daturu eriya vejjiya kandimma wani faltera wanumun ei enage rashuge sarahad nota bayra rashuga border kandali fave rashuge sarahaddu kandali fave etantaga e sarahaddu nukuti me daturu feshuni enun tantaga ilmorin vidalwani kuri zamanu gonhure rashuge sarahaddu wakiwa kashe abadi du kullu mafahu abadiya wakiu mafahu gaye nama daturu fesheni hisabu ne lui fasihaga hifani ehbima abadiya waki nuwanis daturu veriyaga lui fasihaga hifumaki hudda kamennu ekama ummatu ga ilmu warin ebbas ve ijma wada gannawa kamen ei egotun daturu veriya ena kura daturaki namadu kurukureve waruge daturek kama wanama enage rashuge sarahaddun nukutumun ena namadu kurukuram feshen malega diriule mihako malen holde male datur kurairu gaine ki datur weri nun ehvi mene lifase gnu hifene ekamako india dan furani nuata ehen duru rashaka dan furani ehem vejia malen furagen holde gossa holde gaine namaz qurani kihinetto datur weri age namaz enage datur feshicce rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun bayan megen ve anas bin malik radhiyallahu anhu vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekuga timan kale fanu garihuga ekale fanu makka ekure vidaturuga madina ga mindur namaduge hataru rakwe ko gen daturu fitte zil hulayfa e madina ga rabberu madina ga kari ga warashe e rashuga kureve vi derakwati madina ga hatar e rashuga derakwe ege mane nu madina zil hulayfa de terega mi daturu eri baba ke e duru daturaka bada gannawati madina ga rabbera nukutum e daturu feshuni ehbi miharus ilmori vidalwani madina ga abadi boduwa mungus zil hulayfa wara kari wa mundani mustaqbal ga zil hulayfa ya abadi evwane magina duwa henwe ehem vejjiya zil hulayfa ki zil hulayfa ga derakwate nukureben adiki zil hulayfa nukutuma fahuga den kureben ehni abadi boduwa gengos rashaka ebbaye kavi ehvima mi kankama wara samalu wanje hen egotum daturuga namadu qasr kurumge gawaida ege sunna gotan algonu kudakon ali alwadana egotaki asabe kalum wara furihama bayan ko debba wagot egotum anas bin malik radhiyallahu anhu wa adives sahabinge jamaate ge befulum mikam bayan ko debba fave rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnataki namadu qasr qura'eruga datur werige gotuga namadu qasr qura'eruga kalege fanuge sunnataki menduru wagutu wumuge kurin daturu fattawa nama namade nukurevene hennunto daturu fattawagen daturu matiga wadagen nawani menduru namade nukurabba laskuravani menduru namade fahun kuran ego tagos asuru wima faba wadagen asuru menduru namade asuru namade kuravani komme namade derakwat namade lasko kuravani asuru namade ge wagutuga mendura asura derakwa kuravani ei jamu kurew mi daturweriya man Allah devwa fawa devana lui fasih ei daturweriya qasrus kureven kurkoves kureven adi jamu ko ves kureven jamu ge mane ki wagutu tajama kuru egoto mendur namada asur namada ki ev wagute kamuga haddawa devya Allah subhanahu wa ta'ala asur namad maghrib namad isha namad ki ev wagute kamuga haddawa devi fatis namad ki wagute ege mane ki muslimako musafirako datur weriyako ena namad kuran jeheni reka dualu tin wagutu fas waguta kuno ene ngoche wajibu go mani tin wagutu ga namad kurun mendur namad asur namad go wagutu ge teren kommes ev wagute ga ena mendura asra qurani maghriba isha ya de wagutun kore kommes ev wagute ga maghriba isha ya kollani fatis namad ege wagutu hama egota daturu veriya qurani vis komme namaz ge derakwa hemi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam midenne ve qawaidun namaz kurawani ekalege faanuge daturu fattawani mendur namaz wagutu wa fahun kama vejjiya kinetto haddawani ekalege faanuge rashuga madina munawwara ge ekalege faanu namaz kurawani mendur namaz ge hatar rakwe kurawage salam devwa asr namaz ge hatar rakwe kurawage den daturu fattawani ege mane ki
mendur namaduge wagutuga asuru avas kollagen kalega fanuge namadu kureve ekamaku kurennu kureve namilla rashugavi daturu fasha fahum namadu kuranya kuruka quran ege kurin kuranya qurani fuluko hamaya egotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam e hamata ko namadu kurabban dem fattawa gota ekale fan daturu nuhuttawa wadaga nawani eda gota gos iros sunima iros sigen gos isha namaduge wagutuga magriba isha kurabban daturuge kurin fattawa finama lasko de namazes kurani asuru wagutuga mendura asura isha wagutuga magriba isha mendur namada asru namad goggen daturu fattawa finama daturu kuravani da gota gus iros sunima kale ga faaba wadaga magriba isha kuravani miyan ilmore vidalwani jamu taqdim ta'khir isko jamu kuruma fasko jamu kuruma komme lazim nun daturu veriya mi degota kurumuga visna fikuru kon taklif take gofala kasha hembima muhaqqiq ilmore vidalwani daturu veriya taka allah subhanahu wa ta'ala lui ko devvi devagutu evvagutu kan haddawa devvi hembima nobeta khunne bayin halatuga ekalega faanuga daturu tafadane nun algon men daturu tawani algon men ticket gane gen anekam vegen emi hum buna gadiya algon men aranje he sawaru wanje he nuni kan nudeve hembima daturu veriya haqiqatuga balani mi lui faseha ga balanje heni ene faseha wagute gaina namadu quran muhimmu kamaki namadu neelu namadu dunu kuru ebahi mendura asura irosumuge kurin kuranje heni irosende lasko finame namadu alafi mihe maghriba ishaya kuranje hene regadu damwegen debawum wa ira isha namadu ge wagutaki damu namada hamen emmelas wege ammuko menda mande e wagutum ge kurin ede namadu kofimu ede wagutu ge namadu qaim kofimu e namadu qaim kofi ema namadu alaage nuwane egoto misalakan algon men tere miheko mendur fahum furanje huni ehen namadu kollana waguten e airport ge giya ko es nulibum ehem bejiya botan arane nota donyen arane masalen mendur fahum furi ehen namas irosumuge kurin manzila devinya masalena gossa kollan irosum kurin timaga manzila no deve kam gawana ena e intanuge e huri tanuge huri halate ga namadu kuranche algon rega bayan kurin komme swaraka namadu kuruma dative kolan hore ruku ka sujudu kuruma kankama dative jeve sallallahu subhanahu wa ta'ala ifase kodda emi haka kura unugo takan emi haka quran kolan horegen kure emi ha kolan kure quran ishindegen hore kure emi ha ishindegen hore quran emi hege halatu niya kure gatukun emi hege halatu hori warakun emi ko namaz quran e warum istehen namaz barabar quran datur veriya men allah dewa fen ane lifase kamaki datur veriya rabbese ge halatu go horegen barabar namaz ge isfahu ge qura rawatib sunnatan ene maaf e bahi daturaka feshma fahden ena rawatib sunnaten no quran mendur namaz bangi goa gameddi fa qur'ani mendur namadu ge derakwe e fahuga gameddi fa qur'ani asun namadu ge derakwe e demeduga wa evves sunnate e demeduga wa evves nafal namade nuwata rawati be nuwata itur sunnate no qur'an e nukuri sallallahu alaihi wasallam ge sawab demba masalan e halu ifase e namas rasulullah sallallahu alaihi wasallam datur matiga du nukurwa sunnate ve e fatis namadu ge kuri ge derakwe fatis namadu kuri ge derakwe datur matiga rasuga se kale faanu kuramba hame gota vitr du nukurma e kale faanu vidalo fawe adi ehen namadu tamsalaka duha namada adi re alukan mifada itur sunnatta datur veriya enega halatu hunna gotun ena kurevenya ena kuram vi rangalukame e namas rawati sunnan ene wani maafuege datur veriya namadu kurayar gaine ibuna hem huriha gotevise ene lui fase gota wani ene ka mabodu manakame nuwe egotu misalaka daturako nukumegen ule miha ena edevigem ve bangi adu ivena marangalu miskite kari horejena undagula kanula miskita gos jamaatu ga namadu kur egota miskita gosimu imamaki muqimekam gawana maravvesekam gawana datur veriya qurani kon namadata datur veriya qurani muqimuge namatu wahke furiha mengena qurani egoto ilmore vidaloni jamaatu ga bæveri vejjiya kitam me kuda tangole gas bæveri vejjiya jeheni ravvesege namade kur ekamako ekani namadu qurani hem vejjiya derakko adi hama efada musafiraku datur veriyako ravvehi bayaka rashegga bayaka namadu imamu e koddenya imamiha qurani derakko kurumu maumumun teduwe baki derakko forihama qurani ei aula kam bodu rangal gottake ekamako imamiha beenum wani hatarroke qura masale ne hatarroke quram ekamena derakko kurun ene emme rangali derakko kofino baki mihum maumumun teduwe mihunge namadu forihama qurani
mi usul namaz quran egotun imamaka vevidana musafiraka ves muqimaka ves masalan komme mi gafatu komme mi ko namaz kuris namaz rangal ei sunnatun sabitu gemwa ilmu eri bayan kurwa fa wago den waraboda ilmu eri ko bahus kurwa bayan kurwa angawa fa ekkame datur veriya kiha duhe banden to namaz qasr ko jamu ko hadani datur veriya lui fasiha kamuga hifani egotun ummatu ga ilmu eri ebbase wada gannawa kame daturu feshuma fahuga emburi annan den ena daturu matiga waanama daturge halatuga eddu hayrashka dani ane du hanettaka dani nota furadu he lafadu he nenge eddu furan ane du furan komme ka sena daturge matiga ulefa emburi annani rasha emburi annan den ena namadu qasru ko jamu ko hede daturu erige halatuga waanama tanaka madunu ko tanaka faaba madunu ko ranya daturge halatuga ena amu ko waanama aharutake viesene ki daturu veriyen enaya namadu qasru jamu kurevene kamuga ilmu ring ittifaq wada ehna mes kommes warage khilafen eboy konka megato daturu koffa mihe gudani rashaka madukura rashaka madukurma niye ganege misalaka india dani hafta koffa emuri anna nuwata anetanaka dani dihawarka duha hunna egota da niye ganege danama ilmu ring tereng ebabe fulon vidalwani jumhur elmeri vidalwani niye ganegen tanega madko finama hatar duha wore ituran hunnanya jeheni ravvesege namaz qurash migota jumhur elmeringe vidalwa fave imam ge terem baybe fulon mihim vidalwani ekamaku niyate nugane waki muddata hunnaka e miham kurandi ekame nimunima emburi annan gastugo gendi mas mahevs demasvis timmasvis ena qurani daturu erige namaz ekam tanega madkurma gastugo gen gossimu ena hatar duhavre ituruwa dostoga qurani ravvesege namaz egota namaz kuramu ena gendani ei jumhur al moringe mawqifaki ekamaku al moringe tereng ane bayku vidalwani niyek gatakas taniga madukuri yakas ena etanuga ravvehi wuma gastu koggen nudanama eneki daturu veriyeki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatum boda dehawa gotaki ekalege faanu hajjatul wadaa ge daturuga madina nukume wadagen nisura emburi wadagen nawande namaz qasru kurevi jamu kuremevi tabuk hanguramaga 21 duas wanden ekalege faanu madina beruga olumbi hama mifadan kalege faanu namaz kuremevi adi fatah makkah ge ekalege faanu diha duas wanden beruga makkah ge hunnevi ekamako ekalege faanu qasru jamu kuremevi hembima ravvessaku enage rashun furagen ena daturaku ehen rashka gossa emburi annan dakamuga wanya ena emburi annan den ena qurani daturu erige namaz ena e rukhsata e li fasihage hifen ehen namas mihako timage darinna kiyawade nota aila goyagen mira du ko fatimage qawm du ko famiden ehen rashiga wazam verige haysiyatun adi wazam ver no bas misalakan india faabani male faabani nuata hemves rashka gos faabani malaysia dani kiyawan nimmagen daabay deharu tingaharu kostaka echime munna ingena mi fadan da minha ena erashak gos erashuga hunnere ena quran jeheni ravvesege nama denege ravvesege hukumuga horimi ena nu daturu warega viafariya nuniya base farwaya kan nuanta chutti heda kollen da mi ko ena emburi annan dena quran rav daturu erige nama ena ngel wi fasiha libigembe elu fasiha ga ena hifan adi hame fadan alwan bayan qurba fani bay mihum wara taklifu fula wara udagu fula kammi nama daturu weri kun daturu feshma fahuga ena namadu qasru qur'ana man wata jamu qur'ana jehene kuriya da niyak gane tayyar we hada mi edi daturu ge luifase wara bodu undagu lennut niya nugane vijjiya anekka daturu ge luifase ganu hife niya nugane vijjiya jamu nukure qasra nukure mi eggote ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyan sabitu kamenno ebahi daturu weri ko ena garashu nukuti sure emburi annan den ena namadu qur'ani daturu weri ge ena nujehene evve salega kuriya en namadu timanna qasru koshe qur'ani jamu koshe qur'ani jamu taqdim kore ta'khir kore is kore fas kore evves niyete ganna kan nujehene rasulullah sallallahu alaihi wasallam garun sabit enu ekale gafanu muli haya pulo egota namadu kore ekam duha hakues namadu kurabbaruga namadu ge kurin maumunna mukhatab ko nangawa timan kale gafanu mi kurabwani daturu eriyage namade timan kale gafanu namadu kurabwani kur koshe timan kale gafanu namadu kurani jamu koshe vidalo no ehembi ma fahatuga tibo be folna kangi wada nugannawa ekale gafanu furtama namadu kurevvumu nuniya ekale gafanu kurevvi kurkokkami namadu konni muni me folna ingeniya kurkoshe kurevvi anikka devana namada game devvima
ebe fulun ngi wada gan ne kale fan jamu kurabbanika hemima niyagatuma ki komme lazim kamenno gasuru jamu kuraka daturu firma fahuga ene ki daturu weri ena beenu gotakan ena namaz kurambi kuruko kuriyas fuluko kuriyas wagutuga namaz kuriyas jamu kuriyas masale enne ene fuddali bigembe migota namaz kuramun gendani adi efada komme daturegga Allah subhanahu wa ta'ala hudda devwa fave roda veriya enage roda du kurumves ena kom hen roda hifa kan nujhene ei ves mifada datur veriya hudda gemma kame ane lui faseha namaduga ei jamu kurun hama ekani ravve hinna datur veriya khasa gemma kame qasru kurumaki namadu kurko kurumaki datur veriya nun evves miheka nuwata khawfuge namadu nun evves namade kurko nukureve ema datur veriya qasru jamu delui fasiha Allah subhanahu wa ta'ala devwa fawech ekam ravve hinna ves namaz jamu kurumuge lui fasiha devwa fa buhuri waki halat takib lobo te akhunne Allah subhanahu wa ta'ala ga ogawanta kama kalanga rahmawanta kan tasawwur kullu ravve sako enage rashuga huri farlu fas namadu fas wagutu ada kuranje ekamaku bayin halat takuga insana datiga undagu wegen enage namadu faitu duwe danati Allah subhanahu wa ta'ala hudda devwani dewagutuge namadu evwagutakan haddawade egotun namadu jamu kuran hudda mihe ei bali mihe baliye ule miha balige sababun ene komme wagutega namadu kurma dati undagu wedan efada bali hal bodu mihe operation ko fo mihe admit ko fo mihe ICU ga baba fo mihe komme wagutakat de fahana ko nuwata wudu ko nuwata tahiru wegen ene namadu kurma ki dati kame e dati kan e miha ihsas wejjiya ena hudda mendur namadu koffa wagutun e wudu ko ga asr namadu kollagen ena aram kuram irosum maghrib namadu koffa isha namadu kollam adi isko kurun awla kambodu hen namay isko kurma ves dati mendur namadu wagutu wi ena namadu kureve waragure ena ge halu bodu nuwata warad dati ehem wejja ena ummeedu kure asr namada hamen ena ge halu tangol rangalu wela tangol rangala namadu kure vidana kama ehem wejja ena laskuram laskof asur namadu ga wagutuga mendura asura kollam mi gota bali miha hospital ga onna miha admit ko fonna miha nuwata operation ko fonna miha nuwata mi fada bodu datikame kurimati fawa miha ene namadu jamu kureven ehmi rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuko namadu qasru kurava haddawni datur ga di jamu kurava haddawa ravvesege halatuga mi fada halatuga dati undagu halatu egotu namadu jamu kurun hudda halate visara gadave va gadave fas waguta miskitan hingun dati vecchiya egotun ashabe kalunge tere rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zaman gonta e ma sahabinge terega ta'arufu wa huriha befulun danna kamen ei e befulun den wada gannawa kamen ei visara ya biruweri kamuge wagutuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam namadu jamu kurawwa salafu salihun ge kiban waragina asaru taken ebuhri ebe fulum ves namadu efada halat tawga jamu kurawwa kama egotun elmar midalwani visara ma gadavicciya boko varevehi nuhutta misalaka visara ga bay musunta visara ga tufanta vagada vecciya mihunna komme wagutaka beera diumaki undagu kame dati kame efada mihunna taka miskituga jamaatuga namadu jamu qurani visale gega namadu qurani anuje jamu qurani ekam ko jamaatuga sunna gotaki wara visara bo vagada duwaswaruga nuwata efada musibataka undagu ge wagutuga misalaka tsunami eri efada wagutawga miskituga jamayan hada eruga mendur namada goaf namadu kora mendur namadu ko fasur namadu kogge nimmada anikko eduge namadu tan nimuni hama egota e birueri kama efada dati undagu halatuga maghrib namada bangi goa maghrib namadu koffa game di isha namadu koffa namadu nimuni erege namadu den fatis namadu migota namadu lui fasiha konge be fulun kurabba furi ehmi ma bay salafunge bay ilmu eringe terein mashhur be fulun Sa'id ibn Musayyib rahimahullah fada befulun Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah fada befulun befulun zaman takuga visara gadave va gadave dati vejjiya befulun miskituga jamaatuga namadu jamu kurawwa ikkurawwa kamuga
asarutahum sabitu adi befulunga macca evvis ilmu eriku inkarnu kurabakama ehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun sabitu egemme kalege faanu ibn abbas radhiyallahu anhu vidalwani jama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayna adh-dhuhri wal 'asri wal maghribi wal 'isha'i min ghairi khawfin wala matar rasulullah sallallahu alaihi wasallam edduhu namadu jamu kurevviye jamaatuga miskituga mendurayakuga asr maghribayakuga isha isko jamu kuravva namadu eduhuge nimmevi madina ware nohe birueri kamen ne duwahik ibn abbas radhiyallahu anhu suwal kurawni kivegen allah ge rasul hin hiddevi ei ware vehe nuwata ware boy vissara gadavijjiya nuwata birueri kam ge halat namadu jamu kurumaki ebe fulun dannakam ekam enun halat egga vima suwal kurawni hadithul kuravi al arada alla yuhrija ummatahu ibn abbas vidaluni arada alla yuhrija ummatahu ekale gefanu beenu wadagen nevi ummata datinu kurevu allahu akbar namaz barabar qaim kurmatta ka ababana dhifa se hakaddevi ehmi ma ilmu rin vidalwani ummatuge bodati ilmu rin vidalwani ege mane ki bali mihunna balik kamuge halatu gaya nuwata birweri kama ware nun ehem ves bodu datikame ummata bodu kame kurimati misala undagu kame kurimati efada halataku efada bodati halatuga namaz jamu kurevene jamaatuga miskitu bali miha ena ge nudeve misalaka miskita nudenya ene muddage gavis jamu kolla hada ekam visara fada kankabuge sawbun jamu qurani miskituga ehme ibn abbas radhiyallahu anhu gari hon riwayage ve kalege faanuge muazzina amuru kurawani visara gada duwas duwa bangi goafa ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah kiyafa hayya ala salat nugowash ege maniki namadan annasha ehen nugowash kike gowash sallu fi buyutikum sallu fi rihalikum namaz kurashe geega e miskitan annan komme miheka fasehe nuwan ma ade war mihum annane kam nade war mihum miskitan nannan e anna bayku miskituga namaz jamu kollumaki allah subhanahu wa ta'ala deba fa lui faseha teren lui fasehe loboyti akhunne namaduge bodukama namaduge furihama kama namaduge makama mati veri kan tasawwur kurama namaz du kurevene evves uzuren evves goten neti ekamako namadu duifa se hako devwa fa huri goi tebe fon tasawwur kara allah subhanahu wa ta'ala ruhi wadi nugannawa allah ge alako ekalanga hadarta danji he wagutu jahunima hayya ala salat hayya ala al falah ge wagutu jahunima durange buridak kihina to wani allah ge ala ekalanga hadarta sajde gowale uni furgas difa edani dura mikina qabul kurewena kametta loboti akhune tasawwur kollaba tiya huriha be fon mas dena wada gannawa algon men emmen tan huriha muslimun nan inge iblis shaytana ibliha kavve shaytana kavve men allah ena la'na livi kon saw bakattakato tebe fon nange wada gannawa kon saw bakattakato ibliha allah subhanahu wa ta'ala la'na lavva ena men allah ga hadratan ufulla malaika bekalunge terega ma daraja devva fa wama eko gaves ekalega la'na lavva fasawa livi Allah tabaraka wa ta'ala ge amru fulaw Adam alayhi salam ihtiramu ge sajde kurang engima Allah engevima ekalege inkar ko ekan nukuri bodave gati kibru eri vedati la ilaha illa Allah men Allah amru kurawani ibliha kaka sajde jahan Allah sajde jahan tanu Allah subhanahu wa ta'ala ibliha timang ilaha sajide tiriwashe wahi kurawina ma wagutun ena sajida kuris ehmi ma ena aluveri mihe taqwaveri wegen gos malaika bekaluna ekugavi jinninge bafa e ma maqam gavi kam allah wahi kuravi kige adam ge fanu fadwa adam alayhi salam ihtiram ge sajide kan huriya malaika bekalun sajida kurashe kale se mihna sajida kurash hibili sajida nokri allah subhanahu wa ta'ala ina sual kuravi kale kivegen he timang allah ge amru fala timang allah ufeddevi adam alayhi salam sajida nokuri allah ge ogavanta ko kalange sual kurava iblis moni kige ana khairun minhu timana ma heo kambode ene vure hemima ene sajida nokuri la ilaha illa allah iblis man allah ge alakan kalange alaka sajida kurang engevima ekan nukuram megen ekama bodave kama furagas dinumun la'na libi shaytana kavve fasale vigendiya iruga tasawwur kollava allah ge mi ala adam alayhi salam ge mi dari faskolo adam ge dari man allah angawani ekalange sajida kurman ekalange hadratuga tiriwuma
එකමන් එන බොඩාවේ එක්කිබා වෙජ්ජියා එන යවාණගේ තසවුරු කළා අලගොඩ ශක්‍ය නොකර අල්ලාහ් ගන්දී බොන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා සජිද කුරුම මි ආදම්ගේ දරියා එංගෙවීම එකලංගේ සජිද කුරුම කිබුරු එරිවේ බොඩාවේ එකම ෆරගස් ජහාෆි මීහකි ඉබ්ලීහා ෂයිතානා එනගේ දරිෆස් කොළවුර මානු බෑමි එහෙනි එන බොඩාවේ ගති ආදම්ගේ ෆාන සජිද ජහුම මි ඉන්සාන මි බොඩාවනි خالق وانت اكو وانت ذو الجبروت ذو الجلال والاكرام سجد كرم همجيا الله سجد كون كلام حضرتك ركوع قيام كرم لدوتي كبر وري بودا جميع كي شيطانا كي كرن اكاد ستيك شيطانا ونورن بان الله کے تقوی وري علون الله کے حقيقي علون بودا نغنان الله نلكم كرا کے كلام ركوع سجود كرا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون الله وحيك ربني لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله الله على أدي رسول مسيح عليه السلام يكليك فانو بس بداية ودا نغنوي كبروا ودا نغنوي الله على كفمان يكلانجي على كنكرم ولا الملائكة المقربون ما الله كتم مجن واجاي ملائكة بيكلم بس بيمهم بس ترددوا بوداوي كبروا يري نهدا الله علىكم كراكش هني الله بكم علىكم إم لوبي واكم كي الله علىكم كرم هم بما لوبا إكو كي من تري كما إكو الله حضرت قالت بنا ما ذكرنجه وقوموا لله قانتين الله بيروتي كما كي من تري كما إكو قالت بيشه واركعوا مع الراكعين ركوع كراميهن إكو ركوع كراشه وكم من الساجدين سجد كراميهن إكو واشه الله أمرت إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله سبحانه وتعالى وحيك ربني هم كشور تمن الله علكن كرما تمن الله علكن فما تمن إله حضرتك ركوع سجود كرما كبر وري بودا وجميع نيكمتي كروا نيكمتي كم حالوغا اينا ودوا حشيم جهنم ام حال بوتي مسلم اخونا اختن الله حقيقي علنا ودا الله سبحانه وتعالى حضرت رجوع وداغنا كلام حضرت قيام ركوع سجود كرا مؤمن كترن وداغنا امها بودتي مي هنne امها مامي هنne تيبا ميغ ماكما مقام متيري كمتك الله علنا ومكبر ودا نغنا الله حضرت سجده يا ركوع تري وداغنا مستندنا ويفاري ورينه تيبا من الله دبي نعمتك اغو وزنكو එකමුගේ මච්චන් ඒ නියමතුගේ මච්චන් ෆඛරු වරිවේ බොඩාවේ නමාද ෆරගස්නු ජසන් තියබේ කලුන්ගේ මුදලායකුගේ තියබේ ෆලුන්ගේ රීති ලිබායකුගේ මිස්කිතන් අර සජිදා තිරුමකුන් එවස් ඈබෙන්නේ තියබේ ෆලුන්ගේ දරජත වාණි මතිවේරි මුස්ලිමුන්ගේ හීරෝන්නා මුස්ලිමුන්ගේ කුලිවර කුලුන් තෙරින්නා මෂූරු මීහුන්නන් අලගොඩ ගෝවාලා තියෙම්මහා අඛුන්නකි මුස්ලිමුන් කුලිවර කුලේ ෆුට්බෝල කුලේ වොලිවෙස් කුලේ බරිවෙස් කුලේ එකමකු නමාද් වක්තුයිම නමාද් කුරේ ස්ටේඩියම් තෙරේග නමාද් කුරේ කුලිවර කුලේ තාගස් නමාද් කුරේ ඒ ෆඛරෙන් ඒ ඉස්ලාමෙග ෆුරිහම අලාමාත මුමිනෙග ෆුරිහම අලාමාත එහෙම්මියුන්ග හිතවග තිමග قدر මතිවෙග වෙරේගෙන් දාන ෆහරග මුනාෆිකකු මලාම කුෆාන හෙන්නම ඉන්සානු ඉහ්තරාම කුරාබයින්ගේ අලගොන් මෙන්ගේ මුස්ලිමුන් මෙද දුනියේග ඔලමුන්ද හාලතු බල්ලවලබ්බා algona duniyaga waragina qawmataka muslimun wala tam feni jehannam lobete akhunne dogen nuhada algona mubalagha yakanu da bunanto algona mihatana fenun namadan emme farwa koda kura bayke dive inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hiddati ve derave algona miharu mihunna malaysia ga dive hinge sate kayavore gina mihun ule tanta algona ziyara kurevijje devijje ekamaku දිවෙ හින්න වරගෙන හුරිහා ගෞමෙගේ මිහුන නමාදන් ගන්නද එතන්තාගේ හින් ගෞමතෝගේ මිහුන අරබින් උලේ ඇෆ්‍රිකා මිහුන උලේ එම්ස් ගෞමතෝගේ මුස්ලිමුන් උලේ එකමක එම්මෙ මිස්කිතන් ගන්න එරුගා දිවෙ හින් එම්මෙ මදී නමාදන් ගන්නද එමිහුන නබෙහෙ කමෙන් අලගොන්න කි 7% 70% මුස්ලිමුන් කම දාවා කරා මිහුන එකම මිසාලක බල්ලවා ඉස්ලාමී ගෞමතෝගේ මුස්ලිමුන් නමාද කරාගොයි අදිවෙසෙ මිහුන්ගේ තෙරේග එම්මෙ බොඩර සලාමෙ ෆති නමාත මිසාලක मलेशिया की विसाले के 70% इस्लामी गवर्नमेंट एतना की मल्टी रिलीजन तने हुरिहा दीने वेतने इस्लाम दीना क्रिश्चियन दीना बुद्धिस्ट दीना हिंदू ना हुरिहा एचंगुले तने के एकमको तियां बेफळको जियार कुरबा बल्लवा एव्वेस
tanen nuhunnaane evves factory en nuhunnaane evves shopping mall en nuhunnaane evves shopping complex en nuhunnaane evves supermarket en hay ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕುರಾತನೆ ನೂತ ಕುಳಿವರು ಕುಳೆತನೆ ನುಹುಣ್ಣಾನೆ ಎತನೆಗ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಗಡಿನ್ ಗಡಿ ನಮಾಜ್ ನುಕುರೆವೆ ತನೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಕೊಮ್ಮೆ ತನೆಗ್ಗ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ಎವ್ವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ತನೆಗ್ಗ ಈ ಕಾಫರು ಹದಾಯಂ ಉಳೆ ತನೆಕಂ ಗಾವಿಸ್ ಇತಾಗ ಹುಣ್ಣಾನ ಮುಸಲ್ಲಾಯ್ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ನಮಾಜ್ ಕುರೆವೆ ಹುಣ್ಣಾನೆ ಸಬಬಕಿ ಎಬಾಮಿ ಹು ನಮಾಜ್ ಕುರಾತಿ ನಮಾಜ್ ನುಕುರಾ ಬೈಗೆ ಹುಣ್ಣಾನೆ ನುಂತ ಎಮಿ ಮದಿವಿ ರಾಜ್ಯ ಗಮ್ಮೆ ನಮಾಜ್ ಕುರಾತನ್ ತಮ್ಮದ ಮಿಸ್ಕಿನ್ ನೂನ್ ತನೆ ನುಹುರಿ lobo ta khunne ti befulunge factory ta ka ti befulunge office ta ka ti befulun diri ule tanta ka namaz qur'an tan kolen kada miskita dana wagutu nulibe tanta ga misun labba namaz kuru ballawa algonungi tere ekanye nune zuwanu ule algonungi tere ekanye nun fashion notiki algonungi tere ekanye nun kafarun ule gotan ule niki midenne wi mi ule go riti wegen emi ule go copy ko gen ule niki adi egotan mi hom moli kafaru gen dani kinu hen namas hitama hori derakame to ballawa algonun mi ule rashu gaves Malaysia goes Muslimun ule warabboda helli gossa shaytani waswahu ga jehifa David Beckham copy kura mi hun ule Beyonce copy kura mi hun ule ehen namoes namaz kura komme tanaka namaz wagutu ima lubete akhunne miskitan arani ki tumbuli bhatta tibe mi hun ekanye nune faakuri ola tibe mi hun ekanye nune algon men hiwa kahala bodu tumbuli bhatta faakuri karimacce ufulli dene namaz kuran jehe emihun kura kameke emima bayem mihun ladues gane namaz dan emihun kura kameke tobu takhunne miki evves hale gan kama behegono muslim ekam gowana mu'min ekam gowana koranje heche ehmi ma etantaga faadu hedun alafati be mihun anhin kudin tibe oriya niwanu kura kudin ekam ekudin ves bangi goyema miskitara namaz kore miskituga hure oriya niwanu kura miha bodugala buruga yachi bahatta sotu purilagen ule zuwanu semi namaz kurama musallayen ara namaz kore ta hure mundu bahatta namaduge ahamiyat kama muhimmu kan ebami kunani obote akhunne algon menna kiyawre ma ufaveri ma mativeri nasibe li bifawa bayin Allah subhanahu wa ta'ala zaman usre islam kan devi bay ki vegen to algon men namada meduge miha farwa kudami korani man Allah ge kofa azab la'un algon men macha haq wegen ve algon men namada ahamiyat kanu dena ehmi malgonuge nafsasha algonuge dobote miha muslimun algon goalan dobote akhunne man nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa hare wadaga non kurve wasiya as-salah namaz rak'at riwashe mi bahuga hifu Allah subhanahu wa ta'ala algon shati miha dobote akhunna namaz qaim kurumati demitibe namaz ge matiga marumuge tawfiq dewari wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin جزا الله الشيخ عنا وعن المسلمين خير الجزاء الله سبحانه وتعالى شيخ علم ألقون من أمها دبينا منفع من برك رواش أدي أي شيخ هيكم ميزانوغا بردم هوري اتشكمغا لبواش أدي فشموغا نماد شوق وريكما ادم وريكم افدا دبوما فوغا نماد ميها فسيحكو كورما නොත කොම්මෙ හාලෙග්ගා කුරුමන් ඉස්ලාම් දීනුගා බයාන් කුරේෆා වනි මිහා ෆසේහකො කුරවේ නෙගොයි හමජේෆා වා හිඳුගාකන් බයාන් කොද්දෙව්වා එහෙන් නුවාමි සෝබෙන්නේ සෝබකි එමිහා නමාදු අලාකම වානම ඉස්ලාම් කම්ගේ දායිරාන් බේරුවගෙන් දානිකම් බයාන් කුරෙව්වි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එෆෝ මි නමාදුගේ ශරීය බාවාලෙව්වි වෙස් ඒලාහ් එහෙන් වෙකින් ඒලාහ් කණ්ඩාලු වාෆා වනි komme haalegga komme dandiwalegga e ilahu lobbet alunnan e wajib ada kurwene ko ade diu kurakan netin ehnamas komme secce bonedan gastu kuran miwaka algonu mitanuga mi dhikru kollani tebe funnan hama ma'lumat attaka ibrat attaka adi daade kuder kol kurin sheikh suwal kurabwafi ki vegento algon men namadan ahamiyat kon kuda kurani algon men divehin ufamwani islam kam matiga marwe midani muslimunge listuge terega ehni divhe rajye ki ehen deenege undagule ehen deenakan ule bayge undagule sida gotuga forumuge evves haggen oi gawmennum muli duniyega wes ekamako migawmuga kivegen heye zuwanunna adivesenum mi muskulina danden namadu qaim kurma farwa kuda kurani tedem me algon men nange bafene dade midaka du rajye ge malege miskit kariyenga beruge bay mita kari hisabegge
इंडोनेशिया हिसाब मलेशिया हिसाब bay emiyon tibi sort lagen kudinta bunefi mimihon kiwe miskitan aram yolani kinen hemiyon namaz quran ekamaku en komme miho gengulun dabastere gove fotigande munde sobaki emihon tarbiyatogen asfawani mi namadu ehawruge ahammiyat deve ecche gotuga emihunge ehem bay kantata islami shiarata fennan nekkam gavies demme sheikh bayan kuravi fadan algon menna mi visneni algon menge terega waki gotaka ule bayaku kuranje kameke mi namadaki rega algondu nangam fadan algon mase kurin namadu kura bayaku ufeddeto ega wahaga hama mireves bunanla diumaki aluganda datikame ekamaku tigiteren bebbefum faharegga qabul nukuro fa namane ki ben nuedane ehen namas beenum waane bebbefum tibbawane kamattaka miwahaka bunelan rege magandu wahakage teriya bay fiyawahi ebuhuri bay gofitan ebuhuri ituruwegen anna en hadisa ki e majidiya school ga kiyawamunga algonduge dariware ena namadu kuram feshi adi sunna rodawe sifam feshi kinetto komme homa duhaka braswe duhaki ena Allah subhanahu wa ta'ala attaka karu hikka ganegen wa duhattaka manaki qiyamet duhattaka miduniya matiga Allah kuttankan hodumattaka banduha hunukama karu hikkun hasil kuramundiya zuwan kujje grade ashen nuwegge darivare faru namato itura ena damu namadu is kuramundiya kinetto wegen diyei enage member fan ekama kamboduye sobakena rodiyan hunnati rizqu devwa faratattaka ena kewma buyun dukolli tiwe ekujja hanti vedane kamattaka niwme devwa ufan kuravi ilahattaka ekujja damnamadu kurati enage nidim mahrum wegen dati gadakamun kaangengi adi gege dorutat talui damnamadan nikumegen dati maamaya kaafeya nikumegen dahen damnamadan nikumegen kommen daka nujehene mi bayem member fange halat emi hunge e ihsasta emme fahum kama be faratak dedemme algon men terega kama be faratak hure kama be faratak ufri miweni islam teacher ko timannage darifulu muli magfurat dafi ena magun ekkiba kofiye timanna menge darin salam ek koddesh mi bayem member fange ihsas ega natija gotum algondu majidiya school nerevuni kulahegga gadi furiham kuramun daniko medukanda adafa nikunnangengi evaru algondu kantake nunime algondu kuvvering batibba duni duge kudagoliga eta zaman takin heda kurin hamekani algondu ge koshaki mi adosawa mi ekkujjaka medu kantavegen diyegoi ege tereng ehen dariwarege member fangi husasaki koba kurire algon nangatin ege tereng bay member fan gulafa bune fe buhutte algon phone koffa waran ufa kurame timannamage darifulu miyadu nuwas kaye nuwata miyadu kujjaga halata ki evves kamen isnu kure namadavure ehen abadulen dino kantawge mi eta zamane sure timannamen nasihat demun akameke nukure ifo ikameke alhamdulillah ekujjaki fasugutu namaz ada kura kujja school ga hoguton naguton bay faru mendur namaz hogutan ada nukureveti maneki jamaatu ga hogutuga ada nukureveti kulas nimma fago sekejjaru ena furtam kurani namaz mi algun men eduswaru dekemun akamen kommekas ekujjavis gellicce fahum algona medu mi hingadiye kantatake hingadiye eruge halatu eggotu eyafahu ekujjage member fan aluganda fahum baddal kofa waran hitame akwa ka dakkafa buni timannage darifulu miharu namada nos aray ena nasede hinga balash mi khabar libi foti aluganda ege zaman take fas dade mida kaddu aluganda ekujja dushin mibuna dariwaru aluganda ge bayin akhunna akuga mitaga restaurant taka mikahala kommeves
ಜಮೀತು ಸಲಫ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕತೆಗ್ಗ ಉಳಿಲಾಫ ಎರಿಯರು ರೇಗಡು ಬಾರಾಗೆ ಫಹು ವಕಿಂ ಕನಕವ್ವದೆ ಎಕ್ಕಲ ಫಿರ್ಹೆನ್ ಕುಜ್ಜ ಇನಿ ಬರಹನಾಂಗಿಂ ಅಂಹೆನ್ ಕುಜ್ಜೋ ಗೋವಾಗಿ ಏನಯ ಗ್ಯಾಗಂಡಕ ಎಂಗುಮುರುಗೆ ಅಳುಗೊಂಡ ರಂಗಳ ನೋಸ್ ಎಂಗುಣು ಕಂಫತುಗೆ ಮತಿ ಕ್ಯಾರೆನ್ ಫೆರಿಗಿಂ ಗೊಸ್ ಫೂಲಾ ಹಮೆಯ ಕಂಫೆ ತೋರ್ಫಾಲಾಫ ಹುರಿ ಇಚ್ಚಿಲವ್ವಾಲಾಫ ಬೋ ಫುದೇವರ ದಿಯುಕೊಲ್ಲಾಫ ಬಿರುವೆರಿ ಸಿಫೆಗ ಅಳುಗೊಂಡ ಕಣ್ಣೋಸ್ ಒಳುಂಬೆಸ್ ನುಫಿಲಿ ಕೊಮ್ಮೆಗಸ್ ಅಳುಗೊಂಡ ಕ್ಯಾರಿಯ ಜೆಹಿಲಿಂ ಸೌಬಕಿ ಎಕುಜ್ಜ ಅಳುಗೊಂಡ ಇಸ್ವೆ ಗೋವಾಲಿ ಸಲಾಂ ಸೋಯೆ ಕಿಯಾಫ ಅಳುಗೊಂಡ ಕ್ಯಾರಿಯ ಜೆ ಸುವಾಲ್ ಕೊಲ್ಲಿಂ ಮೀ ಅಂಹೆನು ಹೀಜೆ ನೂನಿ ಕೊಕ್ಕೊ ಹೀಜೆ ಬುರಿ ನೂನೆಕೆ ಸ ಮೀ ಇನ್ನಂಗುಳೆ ಕುಜ್ಜ ಹಿತಾವಿಗುಳೆ ಕುಜ್ಜ ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್ ಮೀ ಅದು ಅಳುಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿಕಂ ಫೆತುರೆ ಮುಂದಾ ಗೊತಕಿ ರೇಗಂಡು ಬಾರಾಗೆ ಫಸ್ವೆಗೆ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ಕುಜ್ಜ ಮಿಯೊಳೆನಿ ಮಿನಿವಂಕಮಾಕು ಏನೆಯ ಅಣೆ ಜಿನ್ಸುಗೆ ಏನ ಹಿತಾವಾಣೆ ಸಿಫೇಕಂ ಹುರಿ ಮೀಹೊ ಗೋವಾಗೆ ನಿಕುಮೆ ಏನಗೆ ಉಫಾತ ಹೋಗ ಮಜಾತ ಹೋಗ ಅಳುಗೊಂಡು ಬುಣಿಂ ಹಂದಾನಂ ಆ ದೇಹಿಯೆ ಮಜೀದಿಯಾ ಸ್ಕೂಲು ಕಿಯವೀರು ದೆಕ್ಕಿ ವಾಹಕತ ಇಸ್ದರ ಜಾಲ್ ಮಫಬುನಿ ಆಯಕೆ ಹಂದಾಂ ಎಬಹುಟ್ಟೆ ಏಕಮಕು ತೀಹೆಂ ಉಳೇನಿ ಕೀನೆಂ ಹೆ ತಿಮಣ್ಣಮೆಂ ವರ ರಂಗಳಂ ಉಳೇಶೆ ಉಳುನಿ ಏಕಮಕು ತಿಮಣ್ಣಮೆಂ ಕುರಿಮತಿಗೆ ತಿಮಣ್ಣಮೆನ್ನ ಎಗೊತ್ತ ಬುಣೆದಿಂ ಉಸ್ತಾಜ್ ಮುದರ್ರಿಸ್ ಟೀಚರು ಗೆಂಗೊಸ್ ಹಯ್ಯರು ಕುರಿ ದೆನ್ ತಿಮಣ್ಣಮೆಂ ಗಸ್ತೆನ್ನು ಕುರಮೆ ಎಗುತಂ ಉಳೇಕ ತಿಮಣ್ಣಮೆಂ ಬೇಣಮೆನ್ನುವೆ ಜಲುಗ ತಿಬೇಕ ಮಾನಕಿ ನಮಾದು ಕೊಗ್ಗಿಂ ಜಲುಗ ಎದು ತಿಬೆಂ ಜಹುನೀಮ ನೂತ ಬಯಕ ತಿಬೆಂ ಜೆಹಮುನ್ ದಿಯಾಮ ಅದಿವಿಸೆಂ ವಾಕೆ ಬುಣೆದದೇನ ಹಮ್ಮ ವರಫಹು ದಾದೆ ಮಿದಾಕ ದುಗಾಗಂಡಕ ಮಹೆಂ ಹಾ ದೋಸ್ ಕುರಿಂ ಅಳುಗೊಂಡುಗ ರಟ್ಟೆಸ್ಸಕು ಅಳುಗೊಂಡ ಗುಳಾಫೆ ಬುಣನಿ ಡ್ರಗ್ ಬೇಣುಂ ಕುರಾ ಕುಜ್ಜಕು ಎಬಹುಟ್ಟೆ ಏನಗೆ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗ ಮಿಹುಂ ಬೇಣುವನಿ ಎಕುಜ್ಜ ರಂಗಳು ಕುರಾಶ ನಸೇಹ ಕೊಳೆದ್ದೆ ಹಿಂಗಾಬಲಾಶ ನೂತ ಎಕುಜ್ಜ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲ ಹಿಂಗಾಬಲಾಶ ವರ ಗಿನ ದೋಸ್ತೇಗ ಮಿವಾಗ ಮಿಗೊತ ದೆಕ್ಕು ಮಫೌಗ ಎದ್ದು ಹಾಕು ವಗುತೆಂ ಹದಾಲ ಅಳುಗೊಂಡ ಮೆ ಹಿಂಗಜ್ಜ ಗೊಸ್ ಎಗೆ ಸಿಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಗ ಅಳುಗೊಂಡ ಮೆನ್ ತಿಬ್ಬಾ ಎಕ್ಕಲ ಕುಜ್ಜ ಆಸ್ ಮಿ ವನ್ನನಿ ದೊರ್ ಹುಳುವಾಲ ಫುರತಂ ಬಲಾಲಿ ಕೊಂಬೆತ್ತೋ ತಿಬಿ ಕುಜ್ಜ ವರಂ ಹಿಕಿ ಮೂನುಮತಿ ವನಿ ಅಂದಿರಿವೆಫ ಮಿಲಾಫ ಎಂಗೆ ಫೆವಣಿ ಮೆಂಗೆ ಅಳುಗೊಂಡ ಮೆನ್ ದಿವೆಸಕ ಮಿಹಾರ ಉದವು ಕಮಕ ನುವಾಣೆ ಮಸ್ತುವಾತ ಕಿತಿ ಬೇನುಂ ಕುರಾ ಮಿಯಕು ಒಳುಂ ಫಿಲುವಾಕ ಅಳುಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ತಹಗೀ ಕುರಾ ಬೈ ಫರಾಯತಕಂ ಐ ಫಹರೆಗ ತುಹುಮತು ಕುರವೆ ಎಚ್ಚ ಸವೆಗೆ ಹಿಂಗಾದಾನ್ ಮೀಹಾ ಮೆದುಗಸ್ ತುಹುಮತು ಕುರವಿದಾನ್ ಎಹೆನ್ ನಮವೆಸ್ ಅಳುಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆ ದಿವೆಸಕ ಮಿಹಾರ ಮಾ ಉದವು ಕಮಕ ನುವಾಣೆ ಎಫದ ಮಿಯಕು ಫೆವಣಿಮ ಹ ಫೆನುಮ್ಯಾಕು ಇಂಗಿಜ್ಜೆ ಏನಗೆ ಹಾಲತ್ ಹುರಿಗೊಯ್ ಏಯಾಕು ಅಳುಗೊಂಡುಗೆ ಸಿಕುಡೀಗ ಕೊಮ್ಮೆವೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಲಮೆ ಕೊಟ್ಟಾಲಿ ಮೀ ಕೊಮ್ಮೆವೆಸ್ ಗಾಯ ಕುಜ್ಜಕೆ ನೂನಿ ದಣ್ಣ ಕುಜ್ಜಕೆ ಏನು ದೊರು ಲಪ್ಪಾಲಾಫ ನಿಕುಮೆಗೆ ದಾಮ್ ಮಸಕೆ ಕುರಿ ಎಹೆನ್ ನಮವೆಸ್ එකන් ඉන්තිසාම් කුරි එනගේ ගෑත්තිමාගේ මිහුන් එකුජ්ජ අඹුරා ගෝවාගෙනස් බෑන්දැෆ ඒෆෝ එමිහුන් අල්ගොඩකි කාකුකන් එකුදින්න බුණෙදෙන් වෙගෙන් එකුජ්ජා බුණෙදෙන් වෙගෙන් මි බුණනි මි නසේහෙද්දෙන් වෙගෙන් ආසි මිහිකේ එනගේ නසේහෙන් අඩුවහල බලාෂේ දැන් එමිහුන් බේනුන් කුරා ලෆ්ස් බේනුන් කුෆ ෂේහු කියාෆ ඒ ආමුගතේ ගල්ගොණ මෙතේ නසේහෙද්දේ මිහුන බේනුන් කුරනි එකා ලෆ්ස් නසේහෙද්දේ මීහා එමීහා नसीहत देन से मीनियास अगुण मुनफिन ती हुरिया चकिया देने का मन्नते कुज्जया सवाल कोल्लाशे अगुण दन्नंतो एव्वेस वरका कुज्जा का रेहाफी दन्नं हिजे कुज्जा बोझाली आयके तिमन्न मगे इस्लाम सोए सलाम सोए तियई एरो हरमे उन्नी वर रंगलशे नमाज वस कुरमे वर बसहागेन्ने එකමකු එමිහුන් දුවස් කොල ෆහුන් සෝ ගෙන්ගොස්සිය හයියර් කොෆියේ ඒෆෝ තෙමන්නමෙන් එකොග්ගෙ දූකොල්ලි තෙමන්නමෙන් නසෙහෙත් දෙන මිහකු නාස්ගෙන්නේ නොත හදාන ගොත නේගෙනි මියදුමි මස්තුවාත කෙච්ච ඉන්තිහාය දෙවි හිෆාෆුරි කුජ්ජේ එකුජ්ජා ගහයක් එකාල කිත කුදින් තිබේනතෝ අරුණු කියවෑ දෙමුන් දිය හැක් කුලාවගේ තරේ ගෑක් ගණක 200 හැද්දිය 300 එක වර කුදින් තිබි ಮದುವಾನ ಏರು ನಮಾದನು ಕುರಾ ಕುಜ್ಜೆ ಇಂಗೇತೋ ಏಕಮಕು ಮಿಯದೊಳಗೊಂಡ ಮಗವತಿನ್ ಫೆನೆ ಹಮ ಏಗಿತರೆ ಕಿತಮಕು ದಿನ್ನೆ ಮಸ್ತು ಎಫತಿಬ್ಬ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ವರ ನಸೀಹ ದಿನಿಂ ವರ ವಿಸ್ನಾ ದಿನಿಂ ಅದಿ ತಫಾರಕು ಕುರಾರ ಕೊಬ್ಬುನಿಂ ಹಂದಾಂ ವೇಹೆ ಕುಲಾಸಕು ತೆರೆಗ ಸಲಾಂ ಸೋ ಮುದರ್ಸ್ ದೆಕ್ಕಿ ವಾಹಕತ ಅಳಗೊಂಡುಗೆ ವಾಹಕ ನಿಮನು ಇರು ಎಕುಜ್ಜಾಗೆ ಲೊಲುಂ ಕರುಣ ಫಾಬ ಮೀ
algon menge bodati councilor unna adves control board taka ufaddagin control nokore ngule kanta adosawa ere algon wahaka dekki ane duwahuge hendunuge wagotegga algonduge waragga rattisaku e majlisan haziruwi mikamuga meduri faray miharos mitanuga ebe innevi algonda gulafa vidalwani fatis namada timannevore kuri miskitan ara emme kuri safga ekujja hutte ane duwahuge asurfahun algonda guli ekujja gulafunni timanna miri miskituge soko bahiye timanna baddal kuram bename ena mitaga haftaen hadu malega huri komme wagutaku ena e miskitun algon men deken komekas namada kudin durhelivi e kudinge nudafa kama kunnu bayakumi hon e kudin namada durukuri miharus duru kuramundani ehem wima algon men getere kun nufennane namadan ahamiyo detane namadu kuratane adives namadu kura kudin beenumiya gennan adives namadu kura mustame deken beenumiya algon men geterega mikama gowalane bayaku mikama tarbiyatu dene bayaku nikunnamvi erum warafasayan annane algongo tajribaga dannawadan emme wahake divehinnaki warak kiyamanteri warak basgabul pura warar rangalu bay emihun ge dina lobi qur'ane emihun ekan onnogoy anga devenama mihala kantak gosfawani kon algonduge kurimatige jon suwal meken hamekani munilafa mi mawdu huttadana mikiya wahakatam huttadana baybefuna undugu wedana algondu hifagen gendewunu kuvveringe jagahaya kuvverin genda tana duni duge kudagoliya etanga en hafta wanden bahevs kumennete algondu bevi kudagolige ekani makani amadu koran kudinna bunadin islam teacher en hafta fahun algondu nerunu nerefa buni divehi fuluhun muna miha saba aggenessa divehi fuluhum kale kudiko koshanu latibi emihunga rangalu komunne mis mihunga kita darintoye magufrat dafatihiri timanname miskitakan arafiya eba feneye kale magufrat dafatibi kudin mi muslimunge islami sarukarakun kantatta kuramun diyagoy mi muslimunne engeto emihunna was kiyani kommes islami nameke abdullah nuni ali nuni jawfar ke nuni raid nuni mikala kommes nantake emihunna kiyamundani islami nantake emihunna kiyani eta golunu bayaka tibanna men ngeba fene kade magfurat dada tibi kudin kontakun miskittakun komme gojje kuran suwal ko lembune islam teacher ki salam soy mi magfurat dum hori gotaki ekamaku divehi kamfettoga zaman kole vedana miharo magfurat dumuge maganda ki kobakan adui veta ehem wima mi badal dekem beenon kama wanama tebe funan adives mikon kurevena algon men namadu kurakama wanama algon men izzelli bumuti bayakomion kitemme wara majbur ko kin gadabarun hama komme farak emi hege nankiyara izzetteri kiyan kiyen jehunakas ki kamugawies emi hunaka izzaten nuribene namadu adanu kurakama wanama algon men terega sheho bayan kore fadan komme kamen algon men na kurimati vejja emme iskamaki ekame namadaki evre fahu darajaga kame algon men terega wara rangalu mihum wara gawadu namadu kura mihum mes emihun nakame dima vejja bodu kame kurimati vejja emihun namadu kollani fas emihun iskurani ekanta ehem wima algon men iman kamge quality algon men na mujtamon fenno medani waran hitiko mujtama fasada kura attakin ebhori mi aslu e attakum mujtama islah koran je attake algon men eba aduwahan takuraruko kodakudinnaku nota kodakudinna medu jinsi gona hinga wahaka mikam faturamunda bar huri faratake bes ebhori mi mikam muttuwan je faratta algonda mige dehafta war kurin anhen kujjege teraharu anhen kujjege bodu bebe kiyadi wahake ki bibuna teraharu ge anhen kujja malege mashhur school egga kiyomunda grade 8 ga grade 8 ga mi anhen kujja ge bodu bebe mi e kujjaya magen hodane gote den salame wane gote hodam vegen
mi kujjaga masakkataki tebe fun fikur kinetto di mi algon menge miharuge halatum bunakam avwana adi warat tuttukudi adi buffuli denjene mi kudinna tuttukamu lakamu ehennamas kan hinga goen adossawa enage masakkataki daade engumre gehen firihen kujjaku forwagin resort එක මසේ කුරා කුජ ඔෆ් ඩේ ngama forwagin ene kotri terega ene mambe fan komme salakun kotri di finnani genguleni alamari giterega miwaga mikene mihin hadashake nun bikan hingafawa nurakka tir galgon men buddhi nos annani umurun 13 haru anghin kujjaga ka midakkani ekujja emme fahum mi firihen kujja wadda ulekam beli belimun yanguja kotoy teren fenigin diyei algon menge terega miharu eche taaraf kurman intiha mase kuramunda rabarun hadafun eche enge be floka engilawwan ne genya algon danna mangoti maaf korwash eti neguma kujja rom fashi bundi ware e takiti gene uni beenun kurashe timanna men demi hum beenun kuraniye miharu hamas vejje miedus beenun kurime inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nuani kinetto ehen e kujja konta kun daskuri kametto kamaki konta kun to e kujjang enguni mi rakkateri kamuga hifan teden algon menge baye hataru angoliga no the traffic light uga algon men jehe tanuga eba dakka fiya kosha mihe nuniya tarukari kosha mihe maksada ki koba kaakam miti neengeni kuba beenumaki nime hisabun eba ade furatama rakka aterikan den hinhama jehum eme tiabe fulum wes fiya kottawa kama waanama nuwata tarukari kottawa kama waanama hinhama jehenenge to warabboda ei tarukari kosha eruga beenum kura echchon onnan e beenum kuranya warabboda hinhama jekamike tebe fulunka farega nengi dana bebe fulun badige badweda nugannawati tebe fulun amin waran ufa korban tarukari koshavunima rakkateri ko komme farus ngil nugandi kosijeyya eito midakka wahakeki mitaketi migotam mustamo terega mi adi warak kudamine sida faaluga eba kiyawade efu ekkala kujja ege hagige nubalaneta mihiri mige hekita den anekamaki mi kudaku dinne kinen hadani emi honu qur'ani kushe kurias nen adabe deveka ekamun emihun gastuga raawagin eta faharege matin koffe kushemi mi allah haram kuravi zine emihun kurani engilawato sateke etifarun tazir kuranje hukum emihun machan anna kamekemi allah subhanahu wa taala hangudu matin haram kure bodu faafeke nukuraveneto emihun kuramundani ekamun kaakan adabu deni angujjaki 13 haru kujje firen kujjaki 17 haruge kujje nete kaku mizimma fulani udakudinna jinsi gona kurawa kalunu ebadakkan gina fahara ekudin halluwalu mattaka magu fahiwa kal etakkamen algon meg mustamu terega astu fetorigen diyama mihim mi wani dengoti adabuge wahak la ilaha illa allah islami shariyate bunfiya shariyen hada majlis terega tibiyetabbayaku fan ruru alaginde bunairuga mibimuga nuulene den ata faya bola huri bayaku ehem waneto ehennama allah taala ge shariyeb gaim korave tanigga mihige bolek kandurayen ate fay nonnanita mi insanu ge veri ilah bawale vi shariyatu ge waka midakkani e tanfiz kurawa ka midakkani e tanfiz kuravijjeya ebami ulene fasehaga ufaluga aramuga erum miyewe hiti adutake niwene miharus gaim kobbala ale gobbalam algodu mihin nangatiti nuni algodu men kahale tabbe ko mihin kiyati den kamuge boduko mumbai befuna asaru kogge kodakudinna med kura kantato gwa khas ko dekevigen ekudi marwa hisab dative ebakiya death penalty nuni maram vejje yar migota kanta kura mi maram vejje kiya majlis terega siba waake dakka kivege ehngada kannuwanen islami shariat ko waake bonafiya mimi hum bas kambuduwane kannege ehmima giratandanu islami shariat ko lafzu kandale mon eba waake dakka ekamaku emihunga dulum smedu gunavijje ihsasta kurevigen gos maram wiye kommesh namegga kitto wani allah subhanahu wa taala hangudu matin furiham kurawwa
شامل كروا فوا دستور الشريعة إسلامي شريعة قائم كربيا إيركم وكي وكين تهوريا واقع دكا كنو جينه قائم كرم جندوم بي إساهتكو مجتمع إصلاح وكين أتويدان كم ميكس ميكم وين حالكي أقول واقع ميهارس ما ديجوج كننगे أقول نوكي حيثية بس نون كننगे إهنمس نمالم كوريغا دبه راجعه ميكالا هوريها كمه زمّا أفلات فرايتك أقول نوكا أميلا نامغايا جامعة السلف के نامغا أمي गोवालनी أقول نوك مجتمع إصلاح كورما أنيكا بس ليفا ما فرصة تكا ميكا مغا بيرون أمي أقول كتكا هفاك مي مجتمع إصلاح كورباشة دبهنكي ورن وغاتري وركيا منتري ورب بسها ورب بني آدم بايكه أميهم إصلاح كورن تدواش إيرون كوربيني أقول من التجربة كوفي مي كان دكه في مي مية أقول من مي गोवालनी ميكا مغا هوريها زمّادار فرايتك إكان كوربما هنگواش أقول دعائك الله سبحانه وتعالى مي دبه أمتك إسلام وانتكن هردنا كوربا ورغد كوربا إبا ميهون دينو متيغا فريهم هنگا بنگاوي أس غسل علومge فريهم قابليتا إكمغ نعمة من وركو دفون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Ah